پیروز و مبارک خوش نشان یک روشن امتی یجوا زمان عزت و شرف جبو اهل ایمان بر خدانا فلسطین مظلومان عزت و شرف جبو اهل ایمان بر خدانا فلسطین مسلمان مظلوم ملت فلسطین ایران یا جاوی شیخ یاسین جبا خدا عون و مزگین İsrail tüm iflas giriye Siyonistim rezil buye Ey civanı bekevr u kevkevan جهد و جینا و پیروز بجبا رحمان هر کبره والسیون اسراک توفان سرفراز بنی قهرمان قرآن هر کبره والسیون اسراک توفان سرفراز بنی خواندوان قرآن مظلوم ملت فلسطین ایران یا چاوی شیخ یاسین جبا خدا عون و مزگین İsrail tüm iflas giriye Siyonistim zelil buyem عزم و دوزا و رزان و مرخصیان ابو شنبرانتیسی و شقاقیان یحیی ایاش و سلاح شاهدیان مبارک بالجوان اقصا همیان یحیی ایاش و سلاح شاهدیان مبارک بالجوان اقصا همیان مظلوم ملت فلسطین ایران یا چاوی شیخ یاسین جبا خدا عون و مزگین İsrail tüm iflas giriye Siyonistim zelil buye Mazlum milleti Filistin ایران یا چاوی شیخ یاسین جبا خدا عون و مزگین İsrail tüm iflas giriye Siyonistim zelil buye روژا و بخیر تماشاوان عزیز روژ باش اون خیر هاتن سر اکرانا TRT کردی ام ایرو دیسا برنامه داویا هفته ده لهمبری ونه اون خیر هاتن لی ام ایرو گلکی خمگینن او هفته که دیسا شر فلسطین و نبرا اسرائیل دا دیسا چه بو او شر دلی ما گلکی خمگین دکه ام گلکی عاجز دبن لی لوردا برای ما ایهان کاناشی چگو شرف ما مسجد اقصا فلسطین جبر و که ما مستیمه هری دلال ایرو میوانی منه تماشاوان عزیز ونج خیر هاتن لی ایرو اف برنامه ما ام سری دا دست بکن هن کسان جی نزانن اف شر جبو چه درد که به هولی نابرا فلسطین و اسرائیل دا چه هیه جبو چه اف مثلا بسیدان سالانه ها ده حرکتی چه ما ساده دومه جبر و که ام دخوازن اف برنامه دا ام اف مثلا اف مجار تیری توجی ام با آخوین بلا بن حشی تو کسی دا تشتک نمینه چه پرسین وجی تماشاوان عزیز اکو هبه جخواه وندزانن بن اکرانی دا هجما رامت دی نویساندن وندکارن سر او هجما را دا پرسین خواه مرا بشینن آنها تماشاوان عزیز اسری دا ماموسته مد دلال راجبیجم ماموسته محمد امین پارلاک الهیات ناس من خیر هاتن ماموسته چوانن الحمدلله گلک سپاس دکن رندن اما اوا شرا مذهب عاجز دکه مذهب محزون دکه üzüntüye ev şerra inşallah خودی بیش دفع بکه یعنی آمین زفر یا مسلمان انشالله
ولا ما مستون دستبک دا مزگینیه که مزندان ایزنا خوده ام جی باور دکن اصابه لی اف مسئله جمی با آخوین جبو تایبتمندی وان جبو گرینگی عالی مسلمان دا چیه اف جی ام دخوازن با آخوین لی عمر افسن ما مستی دلالون جی خیر هاتن نافیر دابن حرمت کم چانن باشن همش خوده را yani ev meselelerine bana emi daha baş bana ama ev mesele hangi em zede gemginin خود inşallah bir gemiş sermerrake. آمین انشالله تماشاوان عزیز لوردا قصیده بیج برای ما ayhan Kanatçı gelmeye müzik jenin meji her برای ما Ali Ekber Ergün و Veysel Ateşji İro gelmene temaşavan aziz unji rengi mejite kıfşe ve lem gelek xemginin yani eko emnuçej temaşa dikin ma mustelivir gelek dili meji acizdi beyani meriv de hası beyani vek empati dike yani evjin دوی زاروکته لوردانه نفسم مستعوا گله کی مری عاجزده که یعنی امن کارن hem عالی اول مدا هم عالی جیوات مدا hem عالی مروواهی دا امن کارن بیجن آها از لوردا گله کی راحتم تشتک نای سرمه نفسم مست Müslüman kesinlikle rahat nava. Çima rahat nava? Hudi Teala da ayeti kerime diyor el innemel mu'minuna ihvetun. Müslüman gıbri heven. Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadise ke Xuda jiha emirdi ke yari mesela doğuyu da tek Müslümana kelemek desti vir her çıkar rahatsız dua yali batı da ji aynı gerek vir rahatsızı ve duygu merib ev beke his beke yani ne kan mesela ve deri avana ziyarana ziyare mene avana jinana mesela xuşki mene dayı mene biri mene Müslüman gı madem biri heven İro Müslümana ki şerrekli çi biye zulümli dua maruz dua em de kevnen navaciye xo vallahi xawa mecnai. Yani em rahat nekan razini zaten merv rahat be ki imana merge demek ki zayıfe. Öyleyse gerek ki em van beray xo li xuy derini. Emir ona xuy derin em kinge li xuy derini. Hem Mescid-i Aksa sadece ya Filistin'ya nine. Mescid-i Aksa mukaddese, xodi mukaddes çekiriye, xodi kıymet dayı, değer dayı. Gerek ki tamam Müslüman sam Mescid-i Aksa her tişti xufeda veke. İro mesela İsrail mesela gücavi, kuvvetavi heye, silahi hene, tayari hene, gemi hene her türlü imkanavi heye. Ona kırne hendiri ablukayı dura vangırtına kırne hendiri hapse ki nan nadi, av nadi, birçine, elektrik ona berine, av ona berine yani Müslümana ji duravi az Müslümana taaccüb dikim. Yani refahi mesela mexuj Misri kundiye refahı da derik teni heye ev derya jigirtiye. Müslüman ça deri xo beri xo Müslüman ra gerek imenev deri xo hatta ni tam sonu jira veke. Yinani an bedi, avam bedi, destegi bedi, em kuvveti bedi. Kem mi fiyetin qaliletin galabet fiyeten kesireten. Xudi Teala da ayeti kerime da gücü ona beranen yerin. Gücü an çı dua beraber, kuvvet an çı dua beraber. Xudi diyor hinnek hindika gelle cara hindika zaf çıkine mağlup kirine. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme hatta Medine-i Münevvere Peygamber aleyhissalatu vesselam mekan-ı viyu cihatu dünyayı tevalet kiru vatan-ı viyu yira viyu toprağı viyu ardi viyu Peygamber aleyhissalatu vesselam orada derkistin Peygamber dini mübin tebliğ dikir dugu bırakı bine hidayete halas bun Peygamber çekir aleyhissalatu vesselam Mekke'yi derket Digo ki Peygamber sıra Kabe diniri ma a'zameke ma ecmeleke levla emerini ma ahrajtuke ey Kabe tu çıka mezini tu çıka khası tu çıka rendi Xudi çıka kıymet ve değer dayete vallahi eğer emri Xudi niye ruhi mi derkede cesedi mi Kabe terik ne terikan Peygamber rahat Medine-i Münevvere disana sekinin müşrik na sekinin kafir na sekinin çünkü azgın bu ne Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedri de çekir ona herkir sala düdya disa Nora herkir, salah pehiş beyra disa herkirin. Bira Yahudi ji Khayberi qad bir nekin. Yani eğer ne sekin aynı tani Khayberi çıka kuvveta ona güce ona hevaji bira ve ağa güvenmiş neven. Müslüman Xudi Teala gücü dedi, kuvveti dedi. Xudi çak Kaaba xo ebabil kuşiya ve wan awa ve wan ebabila ve Xudi Teala Kabe-i muazzame xalas kir. Aynı Xudi dikare Mescid-i Aksa'cı xalas kir. Güce Xudi mezine. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول خدي تعالى تشكر كعبا خو مالا خو خوي دركت أبابيل قوشي قشان السر ونن أونا كنا أوي خو نقلي خو كنا نجي خو يك حو كبر هلدان شون أونا قيم حاكرن كمي فئة قليلة غلبت فئة كثيرة شقا هنك دك هنا قال جرام يبر يقوات تشكنا معلوم كرنا
اما مسجد اقصى müsaade heye ne yani? بله ما Mescid-i Aksa مستجب ayet-i ونج kerime- دبيجن أزيدور مروجاج بدم كلام Ayet-i kerime diyecek ki Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa lezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu es-sami'ul basir. Meşhebeki Habibi Hu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme helda mebire Mescid-i Aksa aram Mekke aram Medine-i Münevvere tam meheki merevri her ancak halazdaki evi çağıcı tayaretinneun arabetinneun peygamber çıdıkır mesela payadı ama şeba leyletul esra'yı Burak adlı ما vasıta مستوى بحث نكن أوا جبو ما جلكي جرينجة بله. لأزي أوا إذن و باشي ببرسم Bəli. لی أوا دخوازم برساخو عمر و جرج أوا بکم أواش بيرنك ما مستوى جلكي جرينجة لی قاف بقاف أزي أفنا جورا ببرسم عمر و جا جكرم أخو مرا ما مستوى سريدا علي ديروكي دا مرا بحث بکن بله. بحثا جرينجيا قدسي جبو ما چما سمزله Yani evet ki Kudüs jibon ama kıbla mezine, kıbla avile ama beri mezi hunzanın ki dini İslam'ı Huday Teala bu ver şekil ki şandiye ki beri Yahudi, dura Hristiyan, durazi dini mübini İslam şandiye Huda ama teve van dina vakta Huda nave van İslam buye. بله Çünkü alime me verdi bejin jmera o ayeti jmer verdi beje. İnne dine indallahil İslam qata xudiye da din İslam'e o vakta xudazi ev dinane tev nabiban İslam bu. Evet ki vakta Hazreti Süleyman Mescid-i Aksa inşa kir. O Huday Teala emr ki mezinda o Hazreti Süleyman ev ma'beda بإنس وجنة يعني بإنسان أو بالجنة أمر كر أو بوان تشيكر وبأمر خودي تشيكر يعني لسر الدنيا دا دحب مسجد بأمر خودي هاتنا تشيكريني حبكي كعبة حبكي مسجد أقصى جبونا وي أب هردو مسجد جبونا فرقرينجن أبكي يعني سر الدنيا دا جبونا دحب مسجد جی انسان را امر دبه دبجین که انسان براجبونا وان دحب مسجد در کفن سفره یعنی کعبه و مسجد اقصا و دو رازی عالمه گوتیه که مسجد حضرت پیغمبر مسجد نبوی جبونا ویزی اون کانن سفر بکن یعنی تشتکی اوا گرینگه که خدای تعالی ورا گوتیه کی برا مسجد اقصا بری کعبه یعنی اف پر گرینگه بری کعبه جی انسان را قبلگاه کریه حضرت پیغمبر روی خدای ورا و به نمیش کریه سر هیلا ویالی yani düşmüş ben ana Kabe çok aşmana meve en avil خدای امر کی مزن دایا و tabi Müslümana Riyo Khudana Mescid-i Aksa'yı ol ser Mescid-i Aksa'yı meşkeriye. Dur ayet hatiye. Gotiye ki tu emzanın dili tedaheye ki te riyo bedi Kabe ve emjmona tedbejin ki te nemej xsar Kabe bki. Dura Kabe ubiye. Ha evet ki yani hem jmona me hem jmona Hristiyana hem jmona Yahudiye ciki per gringe ciki per mühime. ما مشت Sadece mescideki ne? بله جخوا هر سرك ناو عين حوشي دانا Tabii tabii. الفر درد كوي دكوي علي ديري الفر درد كوي دكوي علي Ser موسوي dünyada tişteki ava sadece lüve. تنا نفسه ما مستق Ser dünyada ciki ava sadece evet dahiye. Jibonavi vaktaki deste Osmanlı da bu. O berizi dest Müslüman da bu. Müslüman asla ve kat'a nece Yahudiyara nece Hristiyana zulüm nekerine. Hiçtine herkes şu ibadet-ü taat-ı xo nav vi havşeda kirine o kese karış kese ne bune. Hristiyan hi nazi dibêjin bira leva hukma Ömer hukma Salahaddin bira bibana ev hukma Yahudiya ve Siyonista nebana. Jibona çi? Çünkü Yahudi ve Siyonist لوی حرمه دا ناخوازن کی غین وان کس ببه
جبوناوي وردشتكي مزن كرينكي لبني مسجد أقصى قسطا أولكن بتشتي الدنيا ديارن Çeldik mabed Süleyman معبد digerin سليمان هي أمي لبن معبد سليمان ببين النزار تشبكن وجبوناوي مثلا مسجد أقصى مسجد كي بتشوكه بنيوي هابير أولكن دكولن تبجن بالكي بكافة أمجي بفلتن نا أو تشذك مرابكن أمريكي خديه حتى كي أمري خديه نيجي كاس نكان مين معبد جوي راكه أو معبد صادق جبونا من جبونا خريستيانا زي برجرينجا جبونا يهوديا زي برجرينجا جبونا مسلمان زي برجرينجا أما أو مسجدا لدست مسلمانة حتى أنا أبابويا حتى أنا أو ورخوش سكنية أجر لدست واندا ببانا إيرو زودا أو مسجد آخر كربون أو حزارو نهسدو شلو حيشتي ده وقتا كي دولة أخون أواكرن يهودية دولة إسرائيل أواكرن دورا باشلي أواكرن جنوسيدي كرن يعني قتل كي مزن كرن وهر دائم ديروكا واندا زي قتل عام هي يعني مثلا دير ياسين قتل عام دير ياسين هي حزارو نهسدو شيستو حفتان ده دير ياسين ده ناف شش روجان ده شسد حب قنت فالا كرن لما مستقبلنا إيدي إيوه چیجان یعنی نای هجمار کرن نه هر تم کم کوچک پرمزن چی دکن وردکن کی لی دیسا جی هجمار ما جی خو کیم نابه شکر خودی را لی اوا حتی کینگ ما مستها بردوان به یعنی امها خمگین ببین امنا جی خو ترسونه کن دستی بن اوا چکی بردستی خدا امنا اتبارا خو اف چکا دکن نفسا لی هم هجمار ما پرزیده ام چما نبینیه کن چما وی عالی دا اوقاس گیرینگی درد که و هولی چما اوقاس ایش هیا چما اوقاس شین هیا ما مستوى اید جگر ما çünkü nifak dikne ara Müslümana بله Müslümana hevde evdekin duri hevdekin بله ondan sonra perçe Müslümana çıdekin dixun xalas dikin halbuki Peygamber aleyhissalatu vesselam ha emirdeke ayet-i kerime jdoje wa'tasimu bihablillahi cemi'a ve la teferraku xudi mera çıdoje em çıdekin gerek em kiti ve pirus çı gutna oyu bekin xudi doy be hangi hevra be Kur'an'ı begrin hevra buna yek hevde naqatin kumer hevde qatiye doy pezya tekiye çıdike pezya tek bimine gurviya qapmışdike ama ta Kur'an'a öyleyse Peygamber aleyhissalatu vesselam gerek ki merev goy xubda peygamber Peygamber diyor ki diyor eğer Müslüman buna yek bine araki xudi tirsa Müslüman riya mehki deke hündürü düşmeni wana riya mehki de xudi tirsa medeke hündürü wana ev milletteki tirsoneke ve yalnız evana nasakin eğer em buna yek zaten evana ne karından yıkı bekin yani ne mesela hariti Cumhurbaşkanı mesela Birleşmiş Milletleri ev derxiste ortişani geçkada Çişkek erdi İsrail heye çabiye neka fere biye kiriye halas kiriye erdi Filistin gır konkır Filistin neka la küçük biye nese ki ne hevji perçek ne ayırmış ki ne Gazze cihildana dora ikirne sur nahilin av here nan here tişte here yalnız Müslümanı buna yek bakın mesela ezviya döyücün bir Müslüman ne dersin Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun velev kerihel zalimun velev kerihel fasikun Peşe ayet ile yuridun liyetfe Allahu bin yutfe illahu nura binurihim vallahu mutimu nurihi velau kerihel kafirun. Xudi duyuca avanay bin nura xudi sabit temini saruya bixavetin ye bisakinen ama vaadama heye es qasam dikim ev kafir çatlamış bu patlamış bu hece ez nura xu tamam bekim. Yani nura xudi tamam bu. Yalnız em ahir zamanda yaşamıştı Müslüman beraber bizanwen eva şerrihan ji nasakine. Çi döje beraberce. Ez dayanağımı çiye ez gaybi haber nadım. Dayanağımı Kur'an'a ve sünnete. En kaynağı önemli, en kaynağı mühime, en önemli bini ehemmiyeti bini dahavi kaynağı ziyade tişteheye. Kur'an'a ve sünnete Peygamber aleyhissalatu vesselam. Mesela İnfitar suresi diyor ki ve idel semâ'u unfatarat ve idel kevakibu untesarat ve idel biharu fucirat diye avana ayetine devam dikin. Diye asimanı hevde ayırmış bu. Ne kadar döyüşün çi diyor ozon tabakası yani germi zaf bu. Avana buzul dağı kişi çi bun kişi behallin ve dünyayı bu denizeki ne kadar bütün
bilim adamı 1400 salı peşin ka Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'a piroza jira nazır biya ha tebliğ kiriye Xudi ha beyan kiriye demek ki ember ve çıl için ber ve kıyamet için ku ber ve kıyamet için çuna kıyamet için mera evdeke dike hatırime ki ev hadisi Peygamberi zuhur bekin şerri ara Yahudiya Müslüman da deri ki çı dövece beraberce eva şerrai devam beke ve zaferi bu ya Müslümana gelek iş iyi birçi bimine aynı Peygamber esam gel hadisan yeri de gel Müslümanı orada tibun birçi bun berawi tibuna xo birçi buna xo bera sabri bekin çünkü innallaha ma'as sabirin Xudi Teala o kesi sabır beke Xudi di azwan rama bera ev birime gaze orada sabır bekin eva katliama hani tu insanak tu eva kabul nake hiç Müslümanak hiç kabul nake ve Müslümanı eninde sonunda mecbur bun bine araki ve karşı Yahudiye mücadele bekin. Mescid-i Aksa merazev mühime zev. Yani Davida her mamuste. Hazreti Peygamber de beje ev ki kanebe biraj Mescid-i Aksa ra bira run bişine bira o kandili ve bira her daim bira beşelden. Yani jibona çi aslında belki evd be beje ki yani bişinin van insanlara nan bişinin ev bişinin istikak bişinin gerek icat ke yardım bikin jibona van yardım bikin. Kemal Erdoğan yardım şant. Yardım şant. Tabii. Bira ev lepe biminin ki bira ev mücadele Aksa o Filistin'i bira bikan bikin. Eğer ev insanlara birçi biminin o be istikak o be ev biminin ev şav ev bikin. İlla ev bixwazin ki jwe beravin ev bibin ama ta jwi çaka Hazreti Peygamber emir ki ev mazın daya ki tevi dünya İslami çok az zekat u fitre u sadaka xun dişinin wan derana o ev insana bu evet idara xodikin o lebe ev mücadele aksayı ev insana lewetkin yani ana ilo Gazze'de kandı 2 milyon insan hene ciki perpuçuka yani nivi Diyarbakır'ı zittene ama 2 milyon insan tede hani dışı Beykoz. Tabii kandı Beykoz. Aynı İstanbul'da da Beykoz. Yani هم بخوازن والنكان جيكي هم دحب اوازي الدين اللي دحب دارزي والنكان دين çünkü جيكي بربچوكه اما دحب 2 milyon insan لبينه o rızkı vanjmo jikate خداته ج مسلماناته o her daim zi em jwan minnettarın em de bejin ki ev tiştek li serme farza yani cihada Kudüs Mescid-i Aksa li serme farza ev farziyet serme evradkin jbona wiya ew giringe aslında eğer ev mücadele ne bana ana zuda İsrail'i ev ma'beda ser dünyaya rakir bu ev ma'beda ser dünyaya rakir bu mamuste birasti xalqi Filistin şan û şerefê mezê dikin birasti evna li vir de hilberîn tuneye nefsa çandinî tuneye cêran a ji xwe jê dikin tiştek tuneye evna ji bo İslamiyetê ji bo dînê xwe hemû wek eskerekê wek leşkerekê nefsa mamuste evna esa heqê xwe axa xwe diparastin ji ber wê yekê mamuste yani li vir da îro em dinêrin jorê da çi heye şerê Ukrayna û Rusya heye nefsa evna insanê hev bûn hev qetiyan hev qetiyan îro jî hê ji Rusya dibêje ez evna erdê me ne xalqê Ukraynayê ji dibêje na îdî em hev qetiyan e eva axê me nefsa mamoste de her dik ev şerreke mezin nêzîkê 2 salaya berdevam dike di dome lê li vir de mamoste ji xwe ev ax hemû ya xalqê Filîstînê bû ev xalqê Siyonîstê pir giran yani ev Siyonîstê gelekî zordestî yani mamoste ev na wek yani zulümkarin zulümkarê xwe da jî kêfa hildidin nefsa mamoste insaneke pir mîtanê herba hak û şerre belê yani tevê ya rast û ya batıl tabii tevê dünya şer yardım dike dişine jî İsrailê o kısım ki dünya İslam zî destê xwe dabêjin Filîstînê li wê herbekî wekaleta dünyayê heye esasen yani ji 1967 viyalî به ظلمی به زورداری به متر به سانتیمی ev erd Filistin'i hatiniş dest girtini çekilen bir metre an em televizyonda deminin 10 sal berezi İsrail'i her rol Gazze'ye dixist 5 sal berezi dixist
ایرو زیانا لیدخه 10 سال برزی آب نداده 10 سال برزی نان نداده 10 سال برزی مازوت و الکتریک و اویدری نداده وان اما چی بو؟ قاطع خوده إلا كي تشتكي جدستي وان دقرت إلا تشتكي دشو دجيوان مسلمان مجبور مسلمان قرب أمر خدا بيننجي وأب تشتازي أمر خدا وبيغمبره جبونا بي كس نكانه بيجي كي أب مثلا مننا كس نكانه فيها بيجي آية كريمة ده هادو يجا خودين لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار اگر کافر ورا شر بکن چقا قوت وانا زحف دو برابوه لو قاتلكم الذين كفروا يعني بأوا آيات خودية قوتنا بشرانينه خودي خو امر دکه خودي خو مرادو يجا اگر کافر ورا شر بکن مجادله بکن هوج مجادله خو بکن اوانا چقا قوت وانا زيده وجي لولوا الأدبار يي ميدان بهلن برابه مسلمان برا يرا خدا بسکنن او مسلمان دنجي برا دستکی بنا فلسطيني دي مثلا چما حماسي هاكريه حماس چابكه حرو مسجد اقصى دا حرو فلسطين دا انسان دا کوجن جنا دا کوجن زياره دا کوجن مدينه منور دا مسلمان gerek iman اخو inanca خو در meydani مسلمان gerek netirse gerek tirse مسلمان tıneva çünkü em bemrin em şehidin em bemrin em gazine tüy çıka insanı bemre tekrar hızna kar rava tekrar bemre çünkü sekarata mevti zaf zora ama şehit 10 cara dixaze rava 10 cara dixaze vefat beke. Çünkü çima şehidi fazilet o zedeye. Emi çi bedirsin? La işe ila işul ahire. Hayat ahireti, hayat ebediye. İro suyu Peygamber aleyhissalatu vesselam diyecek ki ev erdi Filistini erdi haşri ve neşriye. Emi hem orada henne haşri emi hem orada emi ravna khudi merrake پکی خودی ورده حساب ما سوال بکه او مسجد مایه او قبله مایه مبنی خدایی خودی مقدس کریه داوود علیه السلام را وحی کریه سلیمان علیه السلام را دایه چه کرنی و سلیمان علیه السلام سر مسجد اقصا چه کریه 20,000 حیوان مزن قربان کریه 120,000 بزی شرجی کریه اصابی فرح بیه چونکه چما مسجد خودی انشا کریه او قبله مایه مبنی خدای پیغمبر علیه السلام حتی مدینه منوره هجرت کرد دیسا 16 ماه کتی دیوژن یا جی 17 ماه بری خدا مسجد قبلت orada مسجد قبلتنه بری خدا مسجد اقصای نمیجده کرد نکان بری خدا نکد نه کعبه ایرو اگر ام مسجد اقصا خویی در نینی سوی هدف حدیث پیغمبر هیا هدف وانا مسجد نبویه اما یا خویی درنی ورا نسکنه چونکی تو دستی خو بدی کافر جنده کی تیاره یی ورا جهر مکه مکرمه ی دستی خود رجوی کجی گره کی انبیا خلاص بکن کی سا اونا دستی خود رجورا نکن بله امام مسته موج بردوام بکن ev gotuna xo Ömer hocam yani ev ki Müslüman خدا جوانا امر کی مزن کریه چید ببربه گره مسلمان وی خلقی گره سری خدا بگرینه او خلقا جبونا ما جهاد اسلامی کن جبونا ما محافظیه مسجد اقصا و حرم مسجد اقصا کن و جبونا ما جان خودن او کافرانا چقدر içki o tiştedini hastkin ev insana nazi akwa jmona şehadeti dilevan şevte o dixwazin ki jwi tişti hastkin jmonawi teve dünya İslami gele iro rabel pe mezakin İsrail ve teve İsrail topkan 10 milyon nüfus seviye بله 10 milyon zedet taniye habki zeden nava cihanı da hammur xo 10 milyon tabi nava cihanı tab 10 milyon أنا ناف إسرائيل ده 8 مليون نيف ومليون نيف زي در الدنيا هنا 10 مليون إنسان وسري أخرات كن 10 مليار مسلمان هنن يعني مسلمان بلكم تشبيه ده أو نبأ توكن بتوكي وال أبي تب بخنقن جيكي آوات تشتكي آوايا إسرائيل ميتكي آوات شيء كرنا كي سانكي سر دنيا ده كسن كان بوان أو سر هر تشتي دهنا و عرضی موعود جبونا وانها هم من ev bipirsiyon mamuste
بری بحثا اف ارد مبعود ما وسته هنکی وکن برفرهی برا انسانی مجی بزنه بن یک جه هم عالی انسان عادت برسیم هم جه عالی گنجا د برسیم گنجی مجیان تزه د گیجین تزه هم دبن امناجی تزه دی بیزن جبر وکی ما مستها برفرهی بیجن برا گنجی مجی بحسن چیه مسئله چیه برا اوه کی دبیجن yani آران نیل و فراته خدای تعالی جبونا مچه کریه و وعد کریه گوتیه کی ورا ایوه yani حساب آمان چیه سبه دسبه اگر بکانم بن جم مصری حتی ترکیه اوه تبه وان حرامانا بگرن و تبه سوریه تبه عراقی اوه تبه وان حرامانا ایوان به و لسر ورازی اوه او خونا مزن اوه دینن اسرائیل مزن اوه دینن حال بكي ذرا جي كثيرة أو نبيه يعني خدای تعالى جي كثيرة ذرا نقوت يأيوه يعني عرض موعود أساسا دروكي برمزنه دروكي دروكي نفسه ما مست يعني تشكي وسط تنية أصلا وقت evna جبو خو hani erde vek Mezopotamya dibêjin nem sama muste ev cî ama berçavê xwe da issa fikrîne gotine ev erd ya me em issa da hesibînin يعني خدای تعالی جمره وعد کریه بله او دبج وعدك بسجتنا وعدك وتليه خدای جبونا چه ظالم را وعد بکه يعني هم ببن مش ظالمنا تشكي وعد كن اصلا وقطعا وعد ناكن قي خدا جبونا ووعد بك يعني اقوى او انكي قومك دروينن قومك افتراجين رودن افتراء داوجن خديزي يعني كتاب اخذ ايش كرنا بكيف اخذ بتأويخن او كتابات تشكرنا وقتك يكون تالموت يدخلن او كتابا وان وندخلن تورات تالموت وندخلن يا قاف سري رادبه امريكي او جرينج او زورداري خدای تعالی اصلا بسر زوری و زورداری امر ندایه يعني نبي اسلامي نبي خريستيانا نبي يهوديه اصلا وقت خدای تعالی تشتكي او هرن قتل عام بكن هرن ايوان شرشكن اصلا وقت خدا امريكا او ناده جخوان ما مست خدای تعالی مزن ev izin مرا بدا بله ام نکاربون evna hama jareke da bukuştanı nefsa راست nefsa cihad cihe yani jiber ve لا بيد بينن التلفزيون هذا نشان ددن ام مزدكن او قد فلسطين تاب مدينه انا سلسبه مقوله çan hab قدم مدينه شاسدو çarda hab gede sadece gede وقت fotoğrafı vardı bini زياروك يعني zaruk küçük gede küçük tabi Müslüman ya bu şekli merene bu wan bomba merene bu evi merene ama bunu tabi wan evan mezerken gede ki İsrail Yahudi tenetida çünkü Müslüman gede ne koşun Müslüman şuna ne koşun jinke ki derk etti bu wan serbest ev kırbın şandı bu jede person debe vallah gedemin ملي عسكر كتابو اودنيز حميز ابدو ام هاتن و ام سربست شانن ناندان ما افدان ما اما او بقاني اسرائيل درد كيفه دبجا اصلا وقت اوك يرالينا اصلا قرام نوان مزنكن اوك في تشتي كرينما ام جرا ديوان بكوجن ام جرا وان شارجيكن شي او كتابه وانا كي خراب ويا خرا كرنا او حكم yanlış o hükme insani kirine nazura o insana buan hükümat kin ama em Müslümanın jibona me kitaba Kur'an peşiya her tişte daye em bi hükmü Kur'an'ı hüküm dikin inşallah hükma me hükma dini İslamiye asla vakata mesela vaktaki Medine'de harbaki şaraki mezin çeybu Hazreti Peygamber galip bu lisser Yahudiya bavan kir go hükmü hübeşin em bi hükmü me hüküm bikin ya hükmü gotin bi hükmü me wiş go hükmü veçiye wen hükmü hübeşin wan hükmü go Resulullah zi bi hükmü wan serwan hüküm kir
والله ام ايرو بسر حكمي وان حكم بكن قال سر دنياي دا جدي وان حطا مزني وان قال كسر كافر لسر كافر نمينه بله نفس ما مستوى بله بله اما ام حكمه ما تشيع اصلا وقت عاونا مسلمان وقتك اللي جيكي حكم بك غالب ورا اصلا وقت جامعه وان شيء كريسي وان خراناك حورا وان خراناك قرشي جني وان نابه قرشي قدي وان نابه قرشي عالمي وان ديني وان نابه اما او لكيري بيغره انساني وان حيواني وان ديني وان مسلم قدي وان چه ببینن قتل دکن جبر پیشه در باست هم نه هر تشتی خو زیاده تر دی يعني للطالمود دا دبيجي كي قدي وان بكوشن حيواني وان بكوشن اي افاده وان بله بكوشن كيري وبيجر بكوشن قتل بكن دينك لسر قتل زيدا بشغله بزان بنكي او دينا ديني خدان بله او دينا خراويه والحمد لله كم دبيننكي لفي أبدا أو ديني خرابو و ديني إسلامي لباها بدون زورداريا وان هنا أما الحمد لله ما زي ديني ما هي بله ما مسته ليه ما مستوان روجانا دا يعني چما حماس تشتكي سر جن و زاروك تجي قتلك يعني إسا نشاندان لبا بيامن دا تشتكي بسا تنية إنساني مسلمان تشكي بسا ناكن ليه حماس إسا نشاندان ناکاجی اف برتک اف نه مجبورن اف برتک بدن نه سما مستدیس آخی خو د پاریزن لور دا روشه که وستا درکتن هولی ما مست هاماس جنا دوکوجه زارا دوکوجه هر کسی دوکوجه سر هر کسی دا مست اف نات خالمانی مرو دا مرو دردخن دا وجن درده تشتکی بجم برنامه کی نشان دا بون پیرکه کی یارالی بون او بون لسر عربی دان نگه یکیلسن دورا وانگوت برای وانگوتن که اوجنا işte bir şekli esir gittin derket ki evjna yaralıye o Hamas yani o Müslümanı burada duazın ki vi bigrin bebin xastahane jmana vi acele etkin mesela. Bəli. Asla vakat az zulme ki yani bu xastane zulüm nekriye Müslümana. Müslüman dinime dineki mukaddese. Bəli. Dinime dineki adaletiye. Şükür. Bütün imama roja cum'i sonra hutbede diyor ki İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsan. Dini Medine ki ise muazzam be adalata khudi emrdeke, be rendiye be qanci emrdeke. Cinar Meria gayri müslim ve ciddi hakiye ser ve heye. Bak dini meçe diyece. Hena insan hena cinar hena si hakiye, hena dü hakiye, hena şey hakiye. Yani gayri müslim ve ciddi cinar Meria ve hakiye sermeye. Din ise önemi ve ehemmiyeti adaleti ve ama hükümdeki dinim. Dinime bezenmiş tu dineki ne? Dineki hakka. Peygamber aleyhissalatu vesselam evat dina be sıra yaşamıştı. Kafir ecdat peygamber tesir ekir. Dahatın emaneti xud dana peygamber aleyhissalatu vesselam. İro da Hamas orada jina nakoje, ziyaruka nakoje. Hamas orada hatta imkana vi hava qala nakoje, pira nakoje. De dini meda ta peygamber meda çıqa savaş buna hatta nikah hatına peygamber aleyhissalatu vesselam da dest beke hatta nikah çıqa savaş ana geçka bir ali binhirin Müslümana kesinlikle desteği ne dajına kala biraz yara çünkü din ve yasaktır ki ama evi karşı mücadele bekin bini tekene şer cepheci ve rejim mücadele ki fedalallahu mücahidine alel qaidin ayet diyecek ki Hudi Teala evi cihadi dekin fezda ona üstünlük ona ziyade buna ona ser evi runuştine ne kadar dur ve sakinine mamus ezeva geleki merak edik Hudi Teala bezin ev şevida. Çima Peygamber aleyhissalatu vesselam vi goy Mekke'de nin bu. Ev şevida. Çima Mekke'de der nexiste miracı Mescid-i Aksa'yı da der xiste juri nişanda. Çima mamuste taybetmendi. Keremke mamuste. وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. Noktayı dedikhe. Kur'an'a piruz diyor ki evvel leni servi ayeti leni istikbale. Arabi de siha zamana mazi hal istikbal. İstikbal çiye yani nekah hatta kıyameti giş gidike şumula xo. Deke bilmi ayeti. Velen terda ankel yehudu velen nesara Yahudi ve Nesrani yani Hristiyan ve memnun navan. Hun çe dikin bekin.
هون چقا قنجی وان را بکن چقا رندی وان را بکن چقا نگی خو بر وان بابیشین جی ولن تردا خود دیوار راضی نوا اليهود و النصارى نه یهودی نه نصرانی و راضی نه هونا ممنون نکن madem ممنون نکن ve üstelik ki ona nasakinin dini ve zulmü dekin vallahi serme Müslümana gışka şu anda cihat verze eğer emçan nemiş verze ça ruji verze ça haş verze şu anda ser bütuni Müslümana mümine cihat verze ev sa cihadı hazır neke bervi neçe ev lideri devleti İslami neka ezli dinim hariti emdinirin Doravya Ürdün'e Suriye Suudi Arabistan'a Mısır'a yani tera etrafı yok kompileçe devleti Müslümana Hammı hatta Ürdün barışı var. 3 milyon insanı Müslüman doğru ve Amerika ta çend hazar kilometre dur ve raviye hatiye ve deri gemi khanine güce khaniye kuvvet khaniye destek dedi. Müslüman ji doğru sakine vi yali Ürdün deri digre vi yali Mısır deri digre ava çeto lideri ava çeto Müslümani Vallahi varaj ev makaman namine ev mevkiyan namine azab irstum bira mesela emir bekin de hoca dur ve dua dikin nayne em dixazın nika heft hevziyar imana sam mescidi aqsay ajane xuj wan heft jare xuj feda dikim az hazırım eğer az iru mescidi aqsay xuyi derne mi suyi roja mahşeri az çe cevabı me xudi xudi bi ve qibla mehun linna memnun çima peygamber aleyhissalatu vesselam ser persawa az ya bejim çima rav Mekke peygamber nebere miracı rav Mekke mükerreme Habibi xu Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam hani mescidi aqsay ورaj mescidi aqsay bir siddet muntahai subhanallazi esra yani şevri çune خودی تعالی شب پیغمبر خو علیه الصلاة و السلام الدابر شب جدی چما پیغمبر شب چو موسی روی دو چو سر جای توری سینانا پیغمبر شب چو چونکی اوی روی هر احتیاجا خود زورتینه اوا دونتی لی اوی شب هر دو شد دو میمان خودی حبیبی خودی حضرت محمد هلدا اسرا لیلن او تنوین سر لیلن ایجی قاضی بیداوی مفسرین دویجه کی قلیلا من الزمانی yani zamane ki hindik da zev peygamber aleyhisselam diyor sıra burak negi xu David negi xu din sıra bavita melek çavi merene dit savi xazi ve çu Mescid-i Aqsa'yı 124 peygamber gıvara hazır bun Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dur rekaatını mecvan peygamberer da kirini ve derket eser muallak taşı muallak yani o hava sakine kevir hatta me hadisan yeri diyor leysa alel erdi من الجنة شيء إلى الركن والمقام يكشي والحجر المعلق سر أرض جنة السيحة وبرشة هنا يك مقام إبراهيم عليه السلام أو كبري دركات يسال إنسان دعوتي بالكعبة كرنا يكشي حجر الأسود يجي أو كبري معلق جنة هاتية پیغمبر علیه الصلاة والسلام درکت سر ویرا جبرائیل و چو میراجی چما ایجا پیغمبر خودی کعبه نشان هانی وراشان لنوریه من آیاتنا دویجه مبروی داره سام گل معجزه شان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دن او معجزه ورها حتی قیامت چه اولایی و درجه شر چه بون بیر مهدی علیه السلام بی او حدیث و ثابته ve ondan sonra İsa aleyhisselam nazımı peygamber aleyhissalatu vesselam en manzarana ev mucizana li nuriyehu min ayatina ayat yani çe mucizeye peygamber ara mucize ve yara keramete sam emui bine ditini peygamber ona giditin paşı ora yekşi Mescid-i Aksa ıssa önemliye ıssa faziletiye bir peygamber ora derim yerac بله ما مستعان هوال مجی خودش وان راضی به اف دیمنین مسجد اقصا دیمنین کبت الصحرا اف ناج نشان دادن tam وی عالی دا آخرین ev دیمنین مجی دهر که لیل وردا اکون تشتک ببینن دخوازم بحث بکن دکارن ev دیمنین دا بیشن لما مسته از اوا دخوازم از اوا داویدا بپرسیام لی نکا ما مستجیبون هر دک اصرارن برسیف دادن خودش و راضی به وایش راضی انشالله ما مست داوید ام دکارم بیشن والله غالبون علی امره aynen imkanım beşin aynen imkanım beşin la galibe illa la galibe illallah her zaman galibe yani. Aynen Müslüman her zaman galibe dava hak her daim galibe bir reda yani serreda her tür heye İza ca'al hak ve zahaqal batil aynen öyle hak batıl zail bebe le anha ev revş geleki tengasite kıfşi yani geleki merxemgin heye ninge meralvi kevirid keve زوری ہے زورداری ہے تنگائی ہے پشت تنگائی فریزی إن مع العسر يعني وانا ترجبونا ما
هم پیغمبر ما هم خدای تعالی جبونا ما مجده پرخوش گوتنه بله و ام زانن کی پاشیا ویشی فربونیه بله و اوزي هم حديث وهمزي قرآن جمانا دبيجة كي إلا أو روكي ولا إسرائيل بني إسرائيل أو جي كي بجرة نكال بتيجي بوي جي و بابا جوان بني وان دار مراكي براكس وان نبينا أوازي جمانا ما هي أما مسلمان يعني هرتش تبشي هرتش ده مسلمان و تبع حركة ما بسر دين مبين إسلامه أصلا وقطع مسلمان حركة مسلمان غير دين نكاله بل ولا سيدا أصلا وقطع مسلمان يعني حتى أنا أبو حفتي صلاة شركي برمزن أرى مسلمانة و يهودية ده هي مسلمان أصلا وقطع دري قرآن حركة كي نكريه يعني نشوية بالزورداري قدي وان نكشتيه نشوية زورداري جني وان نكشتيه نشوية بالزورداري عبادات خانة وان حورا وان خرا نكرنه تشكيا وتنين ديروكي وقتا ميزكن أصلا وقطع تشكيا وتنين أما حرب وحرب أصيل كرنه هر دايم حرب أصيل كرنه حتى أنا يعني حفتي سالي ده جارك عول في جاري مسلمانة أو كريه تعرضك السروان كريه وفي تعرض وان دازي أصلا وقطع أو نكرنا نشنا أو إنسان مظلوم قارش وان نبونه وقو مثلا سؤال قو بشتي تنجي مثلا أوات شما تنجي دكشنا مسلمان بله ما مستم حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي من دو حرب ويدينين سواش ويدينين پیغمبر تنجي كشان دو كسي نكشان ديه يعني خدي تعالى بأواجي صبر وتحمل پیغمبر بله. مثلا هندق سرا او دكرن بروتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه اصاب برچی بو زکی خو وکرن بو با کبر سر زکی مهیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکر بو دو کبر سر زکی من پیغمبر علیه الصلاة والبخ از وی حدیث مساده و هوا کرم که ما مسته لی از باشی هانی هم جبینا خو بردن برای مجمره قصیده کدن بیجه کرم تنگی از بیا بیجم يعني حدیث حتی بیرامن پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر دک ابو امامه به حدیث روایت دک ümmeti diyor طائفة من أمتي على الدين الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يدرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من ولاء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس بقى پیغمبر علیه الصلاة والسلام عین ایرو دوی مسئله هانی 1400 سال پیشیان نکا پیغمبر ویا بیان دکه چونکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى خود آیت دوجه پیغمبر من چه بیجه به وحی دوجه وحی مطلوب هيا وحی غیر مطلوب هيا غیر اوا حدیث پیغمبر تمام ویا وحی مطلوبن دو طایفه که دو امت من سر حقی و که ورا مخالفتی بکن نکارن ضرری بنوانا لا يدرهم نکارن ضرری مزن بنوانا اوانه هنه که به تنگی بکشینن برچیبونی بکشینن برچیبونی جی بکشینن پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام اما اوانه سر امر خودی یه غالب بینی مسلمان هر زمان یه غالب و چقا هندک و والله یه غالب و بی صحابه کرام دی یا رسول الله پکی اوانا کنه شو عنده اوید بحث واندکی او طایفه حقیقی عینی دی بی بیت المقدس بله اوانا دو بیت مقدس دانه یعنی مسجد اقصا دانه یعنی ایرو دغازایی دانه بله ما اوانا محقق و مغالب بین هیچ شک و شبهه نه ان شاء الله تعالی باور دکن برای من جکرم خمره قصیده کدم بیش سلام تی قدوس باجار پیغمبرا خدا
پیروز لأمت هر دورا إبراهيم تاوا كر سليمان تجوار كر صلاح الدين رزقار كر خالد وعمران إبراهيم تاوا كر سليمان تجوار كر صلاح الدين رزقار كر خالد وعمران بخش خداي عمت أي قدوس يقصى روشة بوزا بركات أي قدوس يقصى نقشة لا يهر وقت أي قدوس يقصى أم عسكر جترا أي قدوس يقصى بخش خداي الأمة أي قدوس يقصى روشة بوزا بركات أي قدوس يقصى نقشة لا يهر وقت أي قدوس يقصى أم عسكر جترا أي قدوس يقصى أذين دار جترا أي قدوس يقصى پیغمبر زکریا بکر خوان بیحیا جاندان خویناوان رجال بادج خدارا باجار باجار هاتن جبوت جنگ فلاتن بپیمان و خباتن ریز و ریا مخصا باجار باجارم هاتن جبوت جنگ فلاتن بپیمان و خلاتن ریز و ریا مخصا بخش خدای الامت ای قدوس یقصا روشا دوزا برکت ای قدوس یقصا نقشد لا هر وقت أي قدوس يقصى أم عسكر جترا أي قدوس يقصى بخش خداي الأمة أي قدوس يقصى روشا دوزا بركات أي قدوس يقصى أخشد لا هر وقت أي قدوس يقصى أم عسكر جترا أي قدوس يقصى أذين دار جترا أي قدوس يقصى gelek sağ bir birayı dela. Temaşavanên ezîz ji bo ev peyvên û mesajên ve gelekê xweş ez gelek spas dikim. Xwedê emrê ve dirêjke inşallah. Günaydın gotiya roj baş xuşka me Delal Pınar Hanım. Em mamoste Muhammed Emin Parlak û Ömer Hoca ra em gelekî silav û rêzên xwe dişînin. Hem selam xuş. Ali rehaye da mera silav şandine ekibê TRT Kurdî hemî araj silav û rêzên xwe dişînin. Lê hin ji İtalyayı silav û rêz dikim em ji ve hez dikin Xwedê ji ve razî be gotiye İtalyayı da xwezî navê xwe jî bi nivîsiya axirê min birayeke me delal e. Temaşavanên ezîz ez dibînim ku anha İtalyayê dahatiye tenê minê bi gota Roşilata navîn da Roşilata başûr da peyamê we tê lê ez dibînim ku hûn gelekî welatên derveyê de jî bernameyê me temaşe dikin hûn her tim di nav xêr û xweşiyê da bimînin înşallah. Lê bi vî avayî da bernameyê me berdewam dike li vir de ez dixwazim mamoste Ömer ra ez bipirsim mamoste. Gelek ayet bi sedan ayet mamoste hep hatiye ey İsrailoğulları. Ne mamoste gelek Xwedê Teala'yı mezin jivan ra pir zêde ayet şandiye. Çima mamoste? Yani ayet kısım ki ayet ser dîrokane. Kısım ki ayet ser şeriateye. O levi haremê da en ev mühim
بري او بونا بري مسلمانه بونا بني اسرائيل بويه جبوناوي و بني اسرائيل لازي برزله پیغمبر هاتن شاندني جبوناوي او خلق وي حرم التاv وان مسألة اسرائيل زانبون يعني ام او بكن بفكرن اگر لسر قسمكي اوكي امريكا ببانا مني بزانم بیارم مسئله چیه من نزانم بیارم اما تشتکی اوا خدای تعالی گوتیه کی اثباتاوی پر راحت بویه يعني خدای تعالی لسر بني اسرائيل مسألة گوتیه مسألة چی گوتیه مثلا بني اسرائيل چاواج مصر درکتن دیسا شون دهاتن işte بني اسرائيل به سر پیغمبرها چخواست ظلم کرن ما مستقلك پیغمبر جخوان ناف قومي وان دا انزل درکتیه پیغمبر جناف نفس قومي وان راحتیه قومي وان دا درکتیه راحتیه قوم اگر پر خرا نبه پیغمبر نایوی قومی را پیغمبر چی چاخته خدای تعالی پیغمبر کی دشینه او شریعت کی دشینه جوی قومی را او پیغمبر او شریعتا لسر نابوی قومی داتینه و تفي وان انسانا بوي شريعه حكم دكن اگر او شريعه حتى اخر نبا پیغمبر کی دني نايه چدبه وانا جو وقت کی حتى وقت کی جدا شريعه وان خرد به يعني حضرت موسى پیغمبر وان امزنه جو كتاباتيه و بريويزي استغفر الله بريويزي خدای تعالی جير او كريه جير وزير كريه حضرت موسى بري خوش باخد دانيه و چويه سر توری سینا چل روشون دا هاتیه قومی وی خرابویه چل روشون دا چل روش دا ناو چل روش دا جوی اوه خود درکتنه چه چه کرنه چونه هيكل كي تشيكرنا وج هيكل قل كي تشيكرنا حتى قل كي دنجي دركتيه في قلت تمام حاشا الهي ما بيايا قلت له ربي من الهي ما بيايا يعني اقوى قوم كي ظالم قوم كي نرحت لسه الدنيا دتنيه يعني دبيجن مثلا حضرت موسى دلت كبري ابي هرم بتجيكي حرب كي او كي دبيجن يا موسى تنو ربي يكون هرن لهافخ ب او يكون بالدشمن يكون لهافخن الله الله تشتكي اواد به يدبه وانا دبيجن جبونا وي خداي تعالى وقتك او جناب مصر درخستنا اقوى ظلم كرنا ظلم اخو پیغمبر خو كرنا پیغمبر واجب وي ناوي قومي درخستيه جناب وي قتل عام درخستيه جناب وي او ظلم زورداري درخستيه هنا نجي جيخو چكرنا ظلم زورداري سر پیغمبر كرنا پیغمبر خداي تعالى هر دايم هر رو işte حلوه قدرتي چوشكي اوي بلدرجن دانه و او دانه چونه با پیغمبر گوتنه موسى جرب حاشا موسى جرب خراب بيجه رب çünkü اوي ولا حاشا sanki emرداري وانا جرب خراب بيجه براج مرة فوم بصل yani pivas sir ondan sonra her yeri yani تشتكي عجائب خاصنا يعني خداي تعالى شكرا نعمات واود دوان واوجي اقوى جريده كبن انا زيوان امام مستعفنا جخوا انسان وساني بون پیغمبر علیه الصلاة والسلام را گوتن هر کیت قمر نفسي شاش بيجم راس بك دستما هي وزيد بدي دستما الدنيا دي سازي امن كان لو كنت تقبل القمر هاني قوتن ات لفردا پیغمبر علیه السلام را گوتن یا محمد بخازی امی خزینه گشک anahtarı بنته دتیگن سلطانی خو yani biraz tüm yönetmiş beke ve zengini de çı bexazi emi gişki bennete yeter ki tüvi dinime karşı derneği. Bəli. Vi dinime ra mücadele neke. Peygamber aleyhissalatü vesselam cevabı müşrik araçı bu. Guhun tabi binin tegna desti mini rasti hivi iştegna desti mini çepi ve dava xoda az bas ev nam derbas nam. Peygamber aleyhissalatü vesselam ava çiye mesela mesaj kamera. Ça peygamber ve dava xo vaz ev derbas neviye gerek İru Müslüman jibak mescidi aksan neka varati gotun haram şerif. Müslümaninin Müslüman elhamdülillah
ام دشنه جامی مرا دوین چه کتیب ما شریعتی کتیب ما فقیه مرا دویجن که دسمیج وطن و نکاره جامی باخ دسمیج بله. مسلمان وجی دسمیج تنه و نکاره جنوب و نکاره هر جامی اگر مثلا کتیب کبدی مسلمان اگر به دسمیج و نکاره هر جامی اواد را یهودی را قرآن نتویجه نجیسون ملت کی نجسه حتی سر کعبه معظمه پیغمبر علیه السلام فتح کرد گو بعد عام هذا آیت نازل بگو وی سالشون و برده یهودی نکونه مسجد حرام چونکی اونا نجسن ورا یاساقه بله. چون ورا یاساقه سیح و مسجد حرام نه یک کعبه معظمه یا دودیا مسجد اقصا یا سجاجی مسجد نبوی علیه السلام هنا تشت مثلا انسان گناه کی مثلا بفکره حتی ویا نکه و نویجه او گناه جیرا نینویساندنی اما دستنری هندری حرام دا کعبه دا مسجد اقصا دا مسجد نبوی دا مرد گناه بلا بفکره میرا گناه نینویسانی اصلا کی مقدسه و بتونی گناه منزهه گرکی مرد önemi ve ehemmiyeti esa beda mescid-i Aksa. İro Amerika ne sekini hat çekir Ukrayna Rusya beri hevda ورaj ne sekini hat Orta Doğu. Xudi çıka zengini heye gıdaya Müslümana ama Müslüman kıymeta ve zenginiye xone zane. Mamos tecrübe her teş roşlata navin da heye nefsa. Orta Doğu'da ya. Belen roşlata Hatta navin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diye sonra nizikiye kıyamet servi erdi kişi bu deniz ama قسمه کی اردی نکاو عرض موجود دویجن یا دیجله فرات arası دوی آوا دیجله فرات تنی شیرین بمینه بتونی دنیای هجوم بدوی داری امریکا علم bilimi وانزانن اونا دخوتن ام قرآن خو نفکرین ام قرآن خو نخونن ام قرآن خو نزانن اونا وی قرآن ما اینا ناکش دیسا دخونن کمنه دوری زانن یه با آوا شیرین ان سونیوی داری بمینه سا آویت Orta Doğu'yu سا پرات Orta Doğu'yu ترامپ خو نگو گو از پترول حز دکم او انسان حز نکن مرنا انسانا ایرو نکا مثلا عراقی دا ان مرزاری پرکی داری نه چه قامری هنه میلیونک انسانی پرتر هندری مزار قبرستان اکی دایه که کش امریکای هات یک شما مستوان روزانه دا روبره که امریکا نگو از علی امریکای دا نایجم از ایرو سر یهودی خود بله باکانی خارجی هات سر خارجی دبیشه از یهودی ما مثلا من مثلا یهودیتیه از باکانینم دو از ایرو یهودی olarak cemwan tabii aynen ama yani az bakanlığın meziro Yahudi olarak hareketin peşiyor. Peki ava duyucu mesela diyelim ama Yahudiyette ve derim mesela hemci siyasiye da hemci temsilci devlet siyaset hadı benim ha beje bekeci para beke ama net açıkta duyucu zahiri duyucu yani Müslüman dengi xun hakkına ama Müslüman gerek dengi xbekin derle az avbejim yani evet ki ana am befekrin lideri İslami ya Tayyip Erdoğan derke ve beje ki ya kusur mezenek el aziro lideri Türkiye'nin sadece Müslümanım. Bak halife Müslüman ama belli. Evet kelime ki ama beje evet çiminin serevi. Ama Amerika'yı keve reis abivani harici bakan vani harici derken beje ki İro az bakan olarak der neketin peşiya ve az Yahudi olarak derketin peşiya ve az am siyaset hab tayari kundşinin evet bel İsraili بحر أقدنيزي وأمجوان ياردم ممكن يا وسيس الحب أو الطيران الويديني ذاتا غزة قفلة سيس الحب طيران بالويدين جدا جي سيس الحب طيارات تنا جيكي يصب بيشوكي برا وصابيجا أمجهاد ويجن چا فرعون به اسکر خو به اردیا خو قوت خو گوانمیش بو هات کتا قزل دنیزی پی موسی علیه السلام کد فدریب عصاکا موسی عصا خلی خص معجزی خودی چا تجلی کرن دنیز دو هاچه هفته فرق بو موسی علیه السلام تبی اسکر خود قریدا یعنی عردی سر عردی چون دنیزی هر یالیویش بحرو در باسو فرعون تبی اسکری خواهد کتی اوج پیچو و بحر لی هات هفته و هم دا آیت کریمه دین نجی که بدنی که لتکون لیمن خلفه که آیه فرعون و چاقی در کت سرابی کت بنی آبی گو آمنتو بی رب موسی و هارون کافر کیسه و 310 سال حیات کرد 310 سال تک جال کی سری نیشیا و انسون امسوز بی آندا یا ایستاندا چکر و آریدا گو آمنتو بی دیسا دیرک نایجم ایمان خودی هانی دی من رب موسی هارون ایمان هانی کافر کیسه اسا مزنو و کت بنی درکت
خدای گو سادت اف کلمه جو گوته بخ عدالت خدای دیسا تجلی کرد ننجی که به بدنی که لتکون لمن خلفک آیه جسد تحتان قیامت چرمش نکن سادت هلش طرف دیجی. مجه بله نام موزه که دا دنیز دفرعون ربوی مزار بیا قبر والله این امی برای اونا قن ناترسنی ذره قدر ترسمتنه هنا کی او مهیر سماهاشیه امی ایمان خو بترسن قزل ایمان خو بترسن قزل دنیز امی اسرائیل را دیگه قبر برای اوجی سابزان یک چی ما نه تشکی هاجی هه ابره نه وسا چو سر کعبه کعبه یعنی کعبه اما خودی چکر اونا فیلانا کرا عقلی اونا بر و کعبه سر نزیک بون نچون کر نکر نچو و ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره مسجيل خدای تعالی ابابیل شان نسر وانا وکن گاگی خونگی خو او کبر داویت سر اتم بمباسی کتی دوجن تفسیر دوجن سری وان لی دخز بنینگی را حتی هفته طبقه اردی چو اتم بمباسی خودی بزمیش کسی نه یعنی خدای ما یتر کی ام گوتنا خودی بکن والله متى نصر الله الا ان نصر الله القریب اگر ام مجادله خو بکن ایمان متی که به حرکتی خدای تعالی چاب بدری دا 3000 آیت نت دوجه صحیحه خودی 3000 ملائکی خود قشات میشکرن به جهاز آبا اوانا ملائکانا شاندن هاتن وان شهید بدری را برابر وان مجادله کن وان صحابیار بله اگر امبر و اسرائیلرن یعنی امریکایی هم ناترس ذره قدم لی ناترس مجاهد را افغانستان را 20 سال حرب کردن چکن انسانی مغلوب بود بله امریکا چویا مثلا یال اوکراینی چویا کی در این مغلوب بونه یعنی مسلمان ایمان وان اینان جوانا هدف وانا جهوا گلکی مرم هدف کی داینه مثلا یک چیز از وی ifade بکن کرم که ما مست مثلا امروی میلیون نیوک انسان هستینه بله اول میلیون نیوک روی فاتحه سورسی دخونه ام چه دخونه گلکی ام فاتحه بزنن دی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین انسانی دنویا دخونه غیر المغضوب کینه اوی غضب با خودی سره افکا خودی سره خودی غضب با خودی سر بی قومیه کینه الیهودو ولا الضالین کینه اوی دلالت کتنه دلالت اوجی النصارى خریستیانن اوانا ممنون بتونی مسلمانا چقا نمیش دکن پیش وقت نمیش خدا هر رکعاتی دا فاتحه دخونه سنت دین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یعنی متمنه گرنی وانا مغضوبه و دلالت یعنی یهودیه و نصرانیه یعنی مسلمان ران سرخو از دیدار اسلامی را دویجم چون چه رانان ران سرخو یا بیشین که امجی دستگی دنه مسلمانی بری خو اوا قبل مایه تو ام هاتنه کلیسا و مثلا ام تین عبادت دکن ام د کلیسا و باسمیش دکن ام کلیسا و خرا دکن نه اما معبد مسلمانه داوود علیه السلام امر کړی خدای تعالی سلیمان علیه السلام چې کړی حضرت عمر فتح کړی ما مستعد حضرت عمر و سلاطین ایوبی اف پرس بجم لی ما مست آنها ایرو جهان دا گلکی نوچه دا درد که و امش دیبینن امنا بمبه فسفور جداوش نه امنا قدخنه نه و جهان دا بکارانی نوان تنه اما امنا ظلم و زوردستیه که وسا مزن دکن آنها دو دنیرم هنک من تماشا کر ما مستدوی حتی نکنه و ساله که دا افغانستانی را 10,000 ببورن 6,000 بمبه هاتی هایتن لی 6,000 بمبه ایرونا و هفته که دا سر فلسطین را آتن هاویتن یعنی اوا ما امها افز مزور دستی ها دیوینن ام دی صدقارن ازنا خوده ام بیجن نصر من الله و فتح قریب انا نصر من الله و فتح قریب نبانا ایرو زودا بو هفته ساله اف ظالمانا جلتوی دنیای چک تو بمبه چه هستینن و دبارين نسفى مسلماننا يعني لمسجد اقصى للشريعه لغزه حتى انا تشب انا قلان تميز بانا جوي اما حساب وان هي حساب خديزي هي حساب ناكن والله الشك اساسا حساب خدي حساب التبيه زدت له حساب خدي التبيه مزنت له اوجي ناو سريخن عقلي حسابات كن اما حساب خديزي کس حساب خودی اگر حساب نکه وی چاقی او مرفا یازی او دولتا او انسانانا حلاق دمن انا امیزد کن به بمبا فسفوری تبی دنیای ویا یاساق کریه جرد بشین انسانlık suç بله yani suçu ki par mesela o herkes via kabul ke
و هر کسی دبینه جوی بی بمب به اوی سر سریوان دا دبارین بی تیاره تی آوتری و تب دنیای ویا دبینه Birleşmiş Milletler dedikleri dibece ki İsrail fosfor bombası spi avetiye, beyaz Bəli. fosfor bombası avetiye. O epey insan bir viya şehit bu ne? Ramazanın çünkü Müslüman vakti alıyor bemre dibin şehit. şehit bəli Ben mazlumiyeti bemre diyse şehide. O ev insanına ana hatta ana hazadun lahset hab insan لغزه şehit bu ne? İsrail vana tev şehit kirine. Vallahi gere dünya ana derketana o begotana ki arkadaş ev işe jenosideki permezene yani katliamaki permezene. Kan diyor insan ama musta aynı Asla visa bakan evna yok. be dengin be hasen navinin Viyazina bejin do parlamenteri ki Avrupa Birliği derket dibece ki Türkiye göre İro şunda göre hesaba xwe bike beje ki ya emliba Avrupa'nın emliba İsrail'in emliba Amerika'nın ya zigere beje emliba Rusya'nın emliba Hamas'ın emliba Gazze'nin beri emliba Hamas'ın yani jbona bi ev partiya jbona me giring nine tişteki giring jbona me hak hukuk ve adalete bəli Müslüman her daim hak hukuk adalet likeri begereli ve bisekine yani liser dünyayı da Çid be Rabbe, mazlum çid be, dinivi, şeklevi, rengivi, zamanevi, jibona me mühimli ne? Müslüman her daim gerek beje ki mazlume emle ba mazlumanın. ما مستحوش همه شرجی ما مستحب بن اکران دیوینین yani ekran da anha hevali mecli خودش وان razı be nişan dedin. Ev mesele همه temaşavanın aziz her ma mustay mecli çune geleki vi avayı da hem ilahiyat nasın hem zanane ha dibinin hevali mebre evna disa nişani vedin winji bizanı bin yani jiboçi ha eva kubetu sahra nefsa ma mustay Kubatü savra beni. Kubbetü Sahra ev havş anhavun ev havşa dibinin ev mesela hamu dereki dereki de derdi kevi ali deri Hristiyanın ev deri de derdi kevin ali Nasrani'nin nasıl Yahudine ev naji livirda divarek evan mezzin heye yeke bilint heye livirda seri xudidin digrin ne mamuste Müslüman asla ve kat'a nabejin kayvun hati. Eri un çima hatkın un çima hatta لقدس شريفتا قسم كي إدارة كي خريستيانا زي هي أو دبيجن كي برا إدارة قدس دست مسلمان أضابه يقولون شيء أو زانن كي مسلمان لسال وان عدالة حكم كن لسال وان عصلا ظلم زورداري ناكن أجر مسلمانا حتى أنا ظلم زورداري بكرانا في حرم دا جرق عصلا نهات بناقة في حالي نه خريستيان وإنه يهودي جرق نمانا Hazreti Ömer sıra Mescid-i Aksa fethekir. Bəli. Vara kilise jihevu. Hazreti Habra Ömer jihevu. gotun guvari em kilise temiz bikin verdan nemej bikeb. Hazreti Ömer guazıdan nemej nakim. Çünkü ku ez orada ku hönderi kiliseden nemej bikin artı Müslümanı bir eva malime yitine mescid. Eva yira Hristiyan Hazreti Ömer ise adalet. Leji bu reza xu nefsa mamusta yani. Yani sa ibadeti ona engel neve bey Hazreti Ömer da jixora uyar nekne muhabbet Müslüman. Bəli. Çünkü Hazreti Ömer eğer kiliseden nemiş bikire bu da daha fethekiriye Hazreti Ömer burada nemiş ki da enviyana nakar Hristiyan. أم زهرن لوين مش Bəli. أم فرامكم مسجد Ha ye esa behasibine ye teker haqivan jiber ve ki Hazreti Ömer haqivan parast. Nekat dini medaji önem ve ehemmiyetiye eğer İslam da ki hakim bu yani İslam hukuka İslami'de eğer ki de hakim bu Hristiyan kilise hoçi ki zuri ve tünekati ki Müslüman ama beje özgür irade la ikraha fi din ve kad tebeyyene rüştü minel gay din kişi merhavede ki izah ki ریا حقیقی ریا باطلیشی میگواره گویه کی دخوازه برای با مسلمان کی دخوازه برای با کافر اوی دبته که بین حکومت یعنی یونتم اسلامی Hristiyan dikare rahatlıkla her kilise xuda ibadeti xo bike ve İslami güvenlik avici sağlamış bike mecbure yani ha dini mesela önemi ve ehemmiyet etti.
هێواقا مقدس ئەو مەیە معبەدا مەیە peki evana çedikin ne kadar mesela zindi nine şu anda mesela Mescid-i Aksa Anha zindi ne mamustevna dimeni berine. Yani şu anda zindi olarak berçabi bütün dünya içidekin bomba dekin. Yani ora bir nevi katliam edeke yani hava harbi nak. Beli mamustevna resmen kujeke mezdine yani. Katliam yani ev nine. Beli. ev zihre mesela do Hazreti Ömer Selahattin Eyyubizi vaktaki fetha dünya kir şu aslan yürekli Richard'a İngiliz kralı evliliğe Richard'la da beşe ki tabi ev ve eskanım evkim liser ev müdabbe liser güvence müdabbe az ev ver ev ki bikim bun jivra hatta Britanya'yı bunu emniyete min herin bun Ceneve Gedeve beli ev haham o ev papaz ev benim lideri var ki duhazın ev duhazın her az tab güvence xo az evan ev kim az muhafaza kim ev bir şekli kim asla ve kat'a levan haramada o levan qa'dada eme kesi ne kujin kuştin ev İslam'ın ne dibece juanra Selahaddin Eyyubiye ev merva yani قال ki ver hoş heye dibece ki Selahaddin Eyyubi peygamber takibdeki tabi Selahaddin Eyyubi dibece ki hatta Mescid-i Aksa leben zulme daye ev rahati nakefe dilimin az bir rahat nikanım rakevim dibecin kayıt tev nakeni dibece Mescid-i Aksa leben deste hatta serfiraz nebe از چوا بکنم حتی روایتی رو دو 10 سال نکنی و حتی فتح Hazreti Ömer Selahaddin Eyyubi 10 سال ev nekeni ya bu ne zaman muste و حتی وقتش Diyarbakır'ı derbas bu derketiye kısmeki hanım Diyarbakır hatine jer gotana ya Selahaddin emzanın tnav tişteki per hoştay o tne inşallah tne Mescid-i Aksa o Kudüs disa nuda fetih biki ev ava gül ugulistana mecbunata hazır kir o mecbunata nazır kir eme teslimiyete bikin te vakta ki tevra fetih kir her vi Mescid-i Aksa bevi ava gül ugulistani bişoy dibejin ki kaynak dibejin ki Selahaddin Eyyubi ev şişa ev ava 10 سالا جبریکا خود در نخست 10 سالا در نخست جبریکا خود در نخست حتی افروش به یا افروش سکینی بو اف امانتال سر مبو از وی امانتی بگیرم çünkü Müslüman Diyarbakır teslimi mekir az garab vi emanete wan bigrim burada ev qiblegaha vi garab pe temiz bikim hakikaten zi وقتی قدس فتح کر چو مسجد اقصای به دست خود درخست او آوا گل و گلستان تب بوی حرم تمیز کر و بو سنتاوی مسلمان هر سال جتوی دنیای او گل و گلستانات توب دکن به نام مسجد اقصای بوی تمیز دکن مثلا سلاطین ایوبیزی بتشتکی اقوى خوش حرکت کر و بوی او خدا سر مسجد اقصای Yani evet ki Müslümanlık yerebin. Hatta Çin'i, hatta Amerika'yı. Deli Müslümana da jibona harami yani harama Kudsi o Mescid-i Aksa'yla ev ki perxweşeye. Evina wane ya, evina me. İnsan çava evina khast ke, evina me. Aşkı me buhe. Müslüman xawa xuda dibine. خوا خود دبینه ما مستبر راستی جیکی وسایه اکومرو دکوه ناف او مسجد اقصا و yani nesivimi jibu şükürdari bi hazaran Xudi Teala'yı mezzinim roja xutbeye ki seri Ramazani ev xutbeye da meşkir yani nesivime jibu insanı hamiyara ki dixaze inşallah herkesi ra nesib ve beli Mekke geleki taybeti Medine
دیسا گلکی تایبته لی براستی مسجد اقصای دا جه هوایه که پر جدا هست ما او مسته هم مظلومه هم بله، معقوله daha ziyade مرب پی او دوه اتمسفره که او سایه سانکی رحی مری ده Peygamber کشانده aleyhisselam diyor merv Kabe-i Muazzeme rekaatek nimiş bike rekaatek 100,000 rekaatiye. بله Medine-i Münevvere merv Mescid-i Nebevi'de rekaate nimiş eki bike pinsi de yani hazariye بله hadise ki de İmam Gazali döyece 10,000 Ravza-i Mutahara Yeşil Haliye de merv rekaate nimiş bike 200,000 دوست هزاره Mescid-i Aksa'yı merv rekaate nimiş bike pinsi diye. Yek Pinsi pinsi diye, diye nasıl? hadis ve rücu epeyce araştırmış Hı hı. gelindiyse tabii Beli, olaya beli, bu beli. şeraçi bu. بله Orada hadise ki de diyeceğim Mescid-i Aksa merv rekaate ki nimiş bike veke 5,000 rekaate. بینجی Yeki هزار رکات siha mescide merv ancak sa seferi her ibadet bike si mescide. Beli. Yek Mescid-i Harame, yek Mescid-i Nebevi. Nebeviye, yek Mescid-i Aksa'ya. Aksa. Her sekara işte gotuni haram-ı şerif. Yani eva harama Müslümana ya. Beli. Eva Mescid-i Aksa sade içevina dora xuva Mescid-i Harame etrafı Beli. xuva. Beli. Mekke-i Mükerreme ev sınırı Cebrail peygambera gotiye peygamber belli kiriye muayyen kiriye eva harame. Mescid-i Nebevi tabi etrafı xu harama peygamber aleyhissalatu vesselam. Avana her şey ciyana ji Müslüman ra evi zerre kadar imana yuhava kelime-i şehadet hani ve İslam kabul kırı bütün Müslümanlar ortak mali gişkaya. Beli. Yani mali Filistinli ne? Münevver rast. Ama mali megişkaya. بله من اول راست فهم کرد نفسا بله. اکو امالا خدا آن مسجد که دن دا مشتکن جارك ثوابا دکرین Zalaki sevap elde. به جماعت دکن Biz- 27 27 du hadisene ben. 27 جارا ام خیر بله. قزن دکار دکن. قزنش دکن راسته. اکو ازنا خودی مسجد اقصای دا دکن پنست Pinsi de پنست ne ده hadisi. مسجد نبوی دا Hazar ya هزار 10,000. یانجی 2000 لی مسجد کعبه حرم Haram-ı Şerif de 100,000 rekaatiye. یک مرا ورا عین. 100,000 نفس ما مست 100,000. ماشاءالله هر روز 120 رحمت خودی تجلی حرم شریف دکن مکی دکن او 120 رحمت خودی 6 ویا سر اوی تواف دکن 40 ویا اوی تیرا نمیج دکن سدی 20 مرم هم رونی کعبه بنیره اوی ثوابه مرم هم رونی مسجد اقصا بنیره اوی ثوابه النظر الى كعبه عباده النظر الى المصحف عباده النظر الى وجه العالم عباده بله. تدوی حدیث پیغمبر بله. مرم هم رونی کعبه بنیره یعنی کعبه اواناجی کعبه مرکزه بله اوا چقدر ناوند جیهانیه نفس ما مسته tabii ama ne کعبه ناوند bütün جیهانیه mescidi döser erdici şöba Kabe'ne. Bak sade merv runi Kabe sirbike bile sevabe. Merv her mescidi aksa ama runi sirbike خودی مکافات ده مریا رحمت خودی سر قبلا خودی تجلی ده که قم مرب تشکی نه که همه ورا رونی او رحمت خودی سرات سر مریا سر بیت خود سر حرم شریف داشینه او تجلی سر مریا که اتمسفر و حقیقتا تو گفت نوایه باق و چیه دیه مرب و اتمسفری yaşamış da مرب ده که کعبه اتمسفر که değişik ده چه مدینی اتمسفر که değişik مرب ده چه یکی پیغمبر جی پیغمبر آگش کنه اما یهودی ما ملت مستقل کی پیغمبرلی گل در پیغمبر باسمونه مثلا İbrahim Aleyhisselam agri Nemrut خلاص بیا یا نارو کنی بردن و سلام آیت نازل bu اول رحایدانی bu ما مسته Hazreti İbrahim Rıhayda ayet nazil bu ve İbrahim Aleyhisselam خلاص bu خود ریدای گوهره کو گوهره مسجد اقصای گوهره فلسطینی ve Musa Aleyhisselam Firavun خلاص bu گوهره کو گوهره فلسطینی هم حیات دینیرین گل پیغمبر جی گل پیغمبرای ve gel peygamber جی bir kavmi peygamber جی kuştune. Bakın peygamberi Xuda koştuğuna yani bunun ötesi yok daha. Düşünçe befekrin yani. Ev insanı be peygamberi Xuda diye eva peygamberi mine peygamberi çedi varne hidayeti delaleti halas bu neşne cehennemi henne cenneti ebedi hayatı kurtarmış ki evce peygamber de koca. Milleteki ham mel'un ve milleteki ham mevdu ve. Lema mustem ha devejin ama seri da bir insanı meci eva geleki rin bizanı هم جی هیم بن بکی جی انسانی مج ما مست هر تشت جیانا مرو هر تشت هیم بونا هر تشت دا تیرنا که دستانه جبر و Elem derya denize بله ما مست آیت تکتویجه یا دارا حمیات تی گوتنا خود تعالی مزن بینویسن نفسا لو افدار كان حمی البحر مرکب مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات وجئنا بمثله مددا بله بتوني أو بحر سر أوكيانوس. أردي جبونا محبر مركب
ببن و چقا قلم هنه آیت کردن دوی دار چقا بین. دار هنه گبونه قلم او بنویسه. قلم و دوی مرکبی گشی خلاص نصب بکی کی؟ معنا قرآنی بنویسی لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا او گشی خلاص بود تو وکوان دنزا دیسا بینی دیسا بنویسی وکان قلم و دیسا معنا قیمته. کتی و خودی خلاص دیسا نوا خلاص نابه تفسير الشيخ زاده ده مفسرين دي ولكل آية 60,000 معانا هر آياتك خودی را 60,000 معنی ایه بله ما مسته اون چون انشالله کلام خود تعالی مزد اف خواندن هیم بود آیات ام کتی و بله خود ما دایر و مسته. هي قیمت و هي معنی و هي ها ضعف خود دی چه دی مسجد الاقصا بله ما یعنی مسته. مسجد الاقصا دی تعریف دی که خود وردا قرآن دا مته دی که ناوی درماس دی که مسجد الاقصا والله یه خلاص با بالله یه خلاص با بالله تالله صندوقم کی یعنی مسلمان دست وان دا ازنا خودی بفلته مسلمانه بله انشالله لیله وردا ما مسته از دخوازم اوا بپرسم برا دویجم هن انسانی مج برا اوا گلکیرن فهم بکن ما مسته جخواه آلی نصرانی و آلی حنفی نفسا بله. جخواه اف پیغمبر علیه السلام حضرت ابراهیم داده بله. حضرت دینی حنیف. ابراهیم خدا نه اره دو هف کره هبو بله. یک یا اسماعیل بو یک یا اسحاق بو جکرم اخو اوا مرا بیجن یعنی اف آلی یهودی آلی موسوی evna کی جم ملی داتین انسان مجبرارم بزاندن یا حضرت ابراهیم باوی ما همیانه لورده از حضرت ابراهیم باب میں اوی پیغمبر اسلام حضرت اسماعیل تین یعنی حضرت پیغمبر dahi جاوی اسماعیل yani em Ali İsmail'in ام ne اسماعیلینه Beli. ما بشن ده Beli. خلاص Em hamiyo Ali İsmail'in. او زي اسحاقينه Beli. يعني تحريفات وان اقوى مزنه كي وقتا كي حضرت ابراهيم او برخي باش خوش هاتيه جمونا اسماعيل قربان بويه او مثلا داهي بني اسرائيل لسر حضرت اسحاق تبشن يعني هر دار خوازن كي تحريفات بكن تحريفات وان اوي كي عقل انسان لناف هفخن او قوتنا خودي او حكم خودي بشكل وحركته خود دخوازن كي ابطال بكن اقوى كي يعني اگر شيطان سر دنيا تنبانا اف قوما ويجي شيطان بقرتان La ilahe illallah. şeytan görev şeytan دبم يعني براستی ما مستعصا قومك فتنة evna yani. قومك Neyse فتنة. fesadi Yani- peş navvan da dert kelim. لا. جيجيكي درباس ببن تشكي تنبن جوي بن وقت درباس بن بزانن بن زانن كي او قوم اسرائيل جوي درباس بيه اقوى كي قوم كي فتنه اقوى قوم كي Fesad. يعني برسكركا زلدركن yani Peygamber aleyhissalatu vesselam rojaki samer Yahudiya rınaz bike rojaki sahabi xora döyecek ki unkatne reki eğer Yahudik vara bu heval vara hizmet bike vara ev bike hürmeti bike u yok ev nekin güven nevin emin nevin ام اصلا çünkü برامته mutlaka ev izrara ki bedava ev sohbeta Peygamber halas dua ve sahabi dağılmış dön herkes çeci ki sahabi dikeve sefere ki her Yahudik rida evjdi çayni seferi hevra dona heval ve arada Yahudi de sahabi de dinire ama Yahudi beşya sahaben nakava jira hürmeti dike hizmete kava ev derabe sahabi taza sohbeta peygamber derketiye ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha خودی دی پیغمبریم وحی و خبر ده اصلا پیغمبر حیات خدا از بیا هر زمان دویجم دیل پشتی وحی 40 سالی هات 33 ساله دا 23 ساله دا حتی 40 سالی پیغمبر جلی بنیرن پایرا 23 ساله قرآن نازل بیه او 40 سالی وی پیشی جی مخالفت قرآن قطعیت نه خودی ایسا پیغمبر حمایه کریه گو پیغمبر من کسنلک لخلاف خبر نده hemen sahabi hüsnü gird, pestira gird, milli belin kirin, go doğru beje yo sazı sari tajekin. Peygamberim tezaha gotiye, tu haqqi meda çe defekeri, go wala peygamberi te doğru gotiye, metara hürmet lekin, mugo az xovidim, avay mezine kuvvetli ye sari millixe, دوی مهانی چه که دوی اسپیت تدهاتم بوینا حرمتی اما هیچ سمت تدهات من پیری سیها تده که دلیم راحتو باق نکاره لیخه خوب او بگه پیری سیها ویده کر خنجا خالدا غدا با مدچو راحتو
Demek ki Yahudi hiçbir zaman ne dostu Müslümana. Ba'duhum evliyâ'un ba'd. Le mamoste leverdacı vek paradoksa ke pir gran heye. Yani. Leverdacı mamoste vek paradoksa ke pir gran heye ez eva ji vera bejim. Naka geleki insan ez dizanım evnaj dibijin. Mamoste Müslüman derdi kevin velatê dervey eva jî neheqiyê me yani win jî li vir da her de ilahiyat naz her de zanyar li vir da insanê me ra jî bêjin min êrin evna naka ez bawer dikim ser ekranê de gelek ana kilît bûne ve temaşe dikin. İnsanê me diçin welatên derveyê de tiştî heramî aliyê me de heram e nevsa ya divê ez derva da divê goştê peza naxwim goştê mirîşka dixwim ya ha goştê mirîşk ha goştê peza nevsa aynı her dik aynı ne divê o zaman ya aliyê koşer nevsa mührê koşer heye divê em evna dikartînin mamoste 2 milyar insanın anhanda di nav dünyayê de em dijîn çima em li ser dînê xwe da ew qas nasekinin çima 10 milyon Yahudî êku diçin derveyê da xarinê tu kesî naxwin çima ser xwe da issa disekinin yani dînê xwe jî issa diparast dikin çima em ew qasa wek lavaz wek mamoste çima milleti çima Yahudi mamoste yani li wir da win jî me ra bêjin insanê me jî sererast bikin ana dini İslam o dini Hristiyan Nasrani evrensel dinin. Yani teve insan rahatine. Yahudi dibejin çe dibejin ki dinime münhasır meye. Yani sadece Beni İsrail rahatiye. Bun ana der ve der ki efendim bejin herem bejin az bukhazım varım bebem Yahudi. Nikarın. Nikani. Bel. Asla ve kata ev nakın. Mesela ev dibejin ki soy bağı yani evime diameti. Hem dibejin çe neslime ji bavemeti, ew dibêjin na neslime ji diyameti. Ewan awa ye. Her tiştê ters e. Çünkü muhalifi her tiştenin o sosyolojide dibêjin kapalı toplum. Ew toplumeki girêdayîne. Asla ve kat'a ji derve yani ew merve her bibe kolê wan zî asla ve kat'a kabul nakin. Mesela kısım ki kanun da jihaye seyda kısım ki ev henin de bav eğer Yahudi nin ve ne karaba Yahudi ya ciddi gerek Yahudi ma illa de bav kabul mamoste bav de ya her yani illa bejin gerek Yahudi yani nesle van peydiyavan nevsa evet Etiyopya yani de bavi gerek Yahudi ve ba Yahudi ya bav kabul na ve sada de Yahudi ve kabul seyda kısım ki Etiyopya'ya hatin yani hanin ev zenci yani böyle insanın ev dibêjin ki em Yahudinin kabul nakin li evê da li İsrailê da evet de eminin insanı da emin olarak kabul dikin tamam ev dikin bu wan hizmet ve taat ve ev xwe dikin ama asla ve kat'a be ev hükmü Beni İsrail nadın man. Beli. Mamoste bername me ısarın da herke rahma xudi miriye ve be. Li müsaade bidin ev biray mecib mera disa kaside yerin bira beje gelek sağ bin inşallah. يا رب لما وره رحمه ما خلاص كفر وظلمه يا رب لما وره رحمه ما خلاص كفر وظلمه مدام إرفان وعلمه بلند بدنج دعوامه مدام إرفان وعلمه بلند بدنج أقسامه
مشابك بقرآن بلاك مجود ماني مشابك بقرآن بلاك مجود ماني بدا مرحم وإيماني بلند بدنج دعوامه بدا مرحم وإيماني بلند بدنج قدسامه مرحمة ورد لي ما حسودي درب قلبي ما مرحمة ورد لي ما حسودي درب قلبي ما أبدو حزبك بريمة بلند بدنج دعوامة أبدو حزبك بريمة بلند بدنج أقسامه مشابك بقرآن بلاك مجود ماني مشابك بقرآن بلاك مجود ماني بدا مرحم وإيماني بلند بدنج دعوامه بدا مرحم وإيماني بلندك بدنج قدسامه برحمة زافر المناي ظلم قلبي ما درناي برحمة زافر المناي ظلم قلبي ما درناي يا رب بدا ما حسناي بلند بدنج دعوامه يا رب بدا ما حسناي بلند بدنج أقسامه مشابك بقرآن بلاك مجود ماني مشابك بقرآن بلاك مجود ماني بدا مرحم وإيماني بلند بدنج أقسامه بدا مرحم وإيماني بلند بدنج قدسامه مشابك بقرآن بلاك مجود ماني مشابك بقرآن بلاك مجود ماني بدا مرحم وإيماني بلند بدنج دعوامه بدا مرحم وإيماني بلند بدنج قدسامه Gelek spas bir delal. İnşallah her hebin. Gelek sağbın. Gelek sağbın. Dediyse dilime. Merhamet ilahiyle derbast veya dinime dini merhametiye. Em gayri müslüm veci hayvanat veci emrili merhamet edekin. Evi iman antına merhameti nakin. İrhamu men fil erdi yerhamukum men fis semai. Peygamberi meddi hun servi erdi mehlukara merhameti bekin. Aziz vara merhameti bekin. Men la yerham لا يرحم أوي مرحمتي نكا ورج مرحمت نايكرني ما مستعان ليه ما مستعان جاني ده تشكي حاجة إيدي درد كذا هولي ديفيجن aha benere merhamet kır lema ev zulmedit. İşte zulmü karşı gerek merhameti naka. Yani mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiseke Xuda cihad öce diyor münafık değil kafir münafık rida çun riyantan ki bir rahat neçin. Çünkü kusari xubelin kirin tu merhameti wan biki desti xubedi cendeki tabuan. Ama te çabiki hakkı wana bedi, hukuku wan bedi, devleta İslami de ve adaleti wan biki ama kesinlikle tu wan evnaki. Medine-i Münevvere tek şarpa bayxuş kemera ev kirin istiza kirin Peygamber bis bütün sahaba ehli Medine gırraun evna bütün Yahudi ki Medine temiz kirin. Ku evana bisakinin emi tu her vakit.
Müslümanı tuhara mesela jini wan, ziyari wan, kuri wan, qizi wan, turiye eziyeti bikin. Ne? Dini meddi merv hayvani rabbela faydali bu. Bəli. Sahabi peygamber çidike, peygamber hadise duyuca, miri kete hündiri kuyi solo hova avdası khudi da khatiyo afkir bak. Bəli. Ama mühime. Bəli. Değil insanlara em bütuni varlık ara em merhametine. Bəli. Ama evi merhametine ke evi zulmü bike, ehdev lev qatelekumüllezine keferu. Eğer eve var mücadele bikin, şer bikin, hunci tekene cebi var şer bikin yani. Bəli İmam Usta. Le un peşi da peşi qaside da ve got ya Peygamber aleyhissalatu vesselam hani jibo em eva dikarin bi fikrin nefsa nerina veda. Un dvejin işte Peygamber aleyhissalatu vesselam ev insan ıssa fitnebazın jiber ve ki levra Peygamber aleyhissalatu vesselam evna pori xud direj dikin Peygamber qut dike. Nefsa evna neynik ye xu je dikin Peygamber aleyhissalatu vesselam yek Vesselam di muhalefeti Yahudiyavan. Sıratı Medine-i Münevvere muharrem da dü evçima roji degin dü Musa aleyhisselam dü ve meyda Fir'aun xalas bi dü ava birimine gerek emda hürmeti bikin ama rojan neha bikir daha ji bigrin sa muhalefeta Yahudiya var. Bəli. Ava bori Ya xud ki digrin Osmanlıdır o, yan seyro. daha bigrin, Tabii. yansda bigrin, Tabii. yan neha daha bigrin bir bu muhalefet ama daha hakkı em hürmeti ve roji ra bikin. Bəli. Demek ki ona ta gotna ve pori xud riş dikin ya peygamber hatta sersermela dağıt. Cana ku evj dikirin yani ev bade girt yani Peygamber aleyhisselam ama Yahudi diriş dikin. Mesela mirar diyor semeli kan bikin riyo diriş bikin Peygamber aleyhisselatü vesselam ha emir dike her işi de gerek em muhalefet demek ki kavmeki çıka mel'une çıka zora. Yani em dikarin ha bejin evna çi dikin em li hemberi van dikin nefsa. Karşıyona vam yani. Bəli. bir Gelen mina van hareket nekin yani Hazreti Peygamber Muhalefet bize ki yani. muhalefet bibin. Çünkü ev liser dünyayı her daim muhalefin o liser dünyayı eğer fitne o zordari bir deste van digerese yani ana nüfusa van 10 milyon liser dünyayı bun likeri her ev bibin illa poze van navişi de heye. Trilyon hayet. Tiliya van heye, poze van navişi de heye. Demek ki gere em karşı vanla besekinin o lisel wan gerek em hükmü wan beşkinin ev emleki Hazreti Peygamber asasen yani çava ki Hazreti Peygamber jimbona Mescid-i Aksa'ya gotiye ki runi zeyti beşkinin jivan Müslümanlara bira ev kandili ev bira her daim bira vebin em jivizi gere hesap ki begirin ev insanana likeri herin biz zulmü zorları ne ha ev yanlış fahmine ve Bəli bəli. ama bihak hukuk ve adaleti gere em peşiya wan ve nekin. Yani parasına mafya Tabii. xwe bizanibin. Tabii. Bi Parizin li ev meseleyi rûnê zeyt dîsa vekin belki insanê me hani ser ayetekê de dibe derbas dibe nava dareke zeytê de dibe wek qendîleke dibe dişewite. Nefsa ev mesele eve. لا شرقية ولا Aynen غربية öyle. أو آيات Aynen كلمة öyle. دو وراء نا شرقية نا غربية أو دار زيتية يعني Bəli. جال زيتونية أو جي پیغمبر دی رونی زیتون یاغی بشینن نکاورا زیتون یاغی او عادته جخوا ماموسته سری چیاوان جی ناوی زیته دا زیت جبل زیت زیتون جی قرآن دا زب مهمه 7 جرا دو قرآن دا ناوی زیتونش در باست و یعنی 7 جرا هاری لورا دیگه گلکی مر روی 7 زیتونا بخو و تینی اینجی تک جی را هیجی در باست و 7 جرا زیتون والتين والزيتون والطور سينين وخذي في هذا البلد الامين تشتكي هذا بلد امين لقد خلق الانسان في احسن خذي دم انسان زعف رنشيكي يا خذي داير لقد كرمنا بني ادم انسان شرفلي çekir ya inni ja'ilun fil ardi khalife dum insan ki ya khalife serri erdi manavi çiye insan bira serri erdi istahbeke bira ifsat meke baş insan خود اسفل السافلين تمثيليه خذي بك بلا تمثيليه خودی تعالی یعنی خوش شن بکنه سا ایکو ام تشتکی دکن خودی مدینه هم شن بکنه خوش بکه بله خودش بنا bir emirdi ki ama ev insanına sadece ifsad kin. Beli. Fesad eser dünyayı digerin. Mezekin ana. Eğer Mamoste Arman cavan çiye rahma Xude miriye ve yani Arman cavan çiye yani ev pas fesadi şeytani bu çi. Tek amaca kavan heye. Düdü eyvanda yani kitiva vanda inanca vanda çi heye.
İnanca onda net eva kelime bir herkes veya bizan ve de xudi em milletteki üstün çekirne. Nava millete da xudi em jibirine derxistine Boz çekirne. mezun Seri herkesin. Serri Seri erde herkesin. çıka insan hene ona gı hizmetçi mene gı koli mene. De Amerika'yı da jî kanun avan dini vanda min mesela mescid dukhul van ketira men ev dekirin. Diyor ki Amerika kanun avan de xudi zenci evi reş çekirne ya. De xudi ona kine hizmetçi me yemera hizmet bekine emci kine efendi ona ya çay de kapinin. De karşılığı o xudi mükafat cenneti bedevani reş. Ya peki dini peygamberime diyor ki la fadlul arabi alel acem ve lel acemi alel arab illa bi takva. Ayet diyor ki inne ekremakum indallahi etkakum. Ne Arab ser acem zede acem bir de kelime olarak çıka kavmidene gid kenebeli. Ne jiya acem zede buna ona ser Araba haya ancak takvakiye xudi diyor avaz edeye. İnne ekremakum indallahi etkakum. Ya eyyuhen nas inne halaknakum min zekarin ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabail li ta'arafu. İnne ekremakum indallahi etkav. Hucurat suresi de xudi diyor gelli insana. Ya eyyuhen nas. Ayet henek diyor ya eyyuhen nas. Henek diyor ya eyyühellezine amenu. Ya eyyuhen nas bütün insan İnsan radı veje. Çünkü Mekki nazil du daha iyi iman bakın datın ya. Bəli. Ayet nazil bu ya iman hayna döje na. Bəli. O ayet burada mucizeye. Ama peygamber Mekki hatta Medine ya eyyühellezine amenu. Burada diyor ya eyyuhen nas. Bütün insanı gıra. Ma mustezem. Geldi insana diyor men hun jin mer çekinne. Bəli. Du cinsi çekirine. Bəli. Mümkünne kabila millete ayırmış kirine ama sahun hevde bifarıkına. هذا بقاتنا لتعارفوا سهم بين آراكي إن أكرمكم عند الله أتقاكم آيات عين تاني كومبوزيونية قالش ما يدني سري دني ويسا قالش ما يدني ويسا صنايع ديدخه إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن أستني وجام خديكية تقوية أما أوام ملتا دي أم أستنن أم seçilmiş milletin navlatına jibrandı dolayısıyla diyor insan denici köle evvela bir hedef ona eve bütün insanlığı yok bakın kainatı bütün dünya bizim ya buraya هر تجربونا ما Jibone mi? حبيبي هر تجربونا إنسانة bütün insan teröristlik ya. Tera herkesi hecek خداي herkes. تعالى دنيا دا أمري إنسان Bəli. يعني روش هلاتي حتى روش آفا هر تجربو إنسانة يعني تبي أو عرض دنيا تجربونا إنسانة ev avaj bona insana ya, ev hevaj bona insana ya. Hudayi Teala ser çi daniye ser dünyayı. وسخر لكم الشمس والقمر her tişi bona insana. Tav, hivi, kainat. Her tişi bu insan le mamuste. Ev mesela disa ev bu yer disa geleki mezin derkete holi. Ne eva geleki tişki hani hem dili meri de işine hem serda ev kas da ahıven geleki nuçeyda ev mesele der bastı. Aynı misal. Le mamuste ev mesele hatti kin gibi dume mamuste yani hatti Hazreti Mehdi be em anha heviye Hazreti Mehdi ne? Yani ev mesele jikerem ahu Ömer Hoca beje pişti vice ezi dersi vehildim. Dünya meydana mücadele hak o batile. Beli. Kısmı hak Müslüman o dini İslamiye, kısmı batılzi ev işte Yahudi o Nasrani o evedeniyle. Hudayi Teala ev hatta ki roja paşiya dünyayı serbest daye. Yani vata şeytan çavacı kadira beje ya Rabbi iznam bide ezvan insanana reyate derhim. İşte Beni İsrail iro ve vi şeytan ira evkin dışoğlen. Tebece ayet şeytani inni ve insi ve cinni. İnsi even işte. Ev ruhu khul frutuna dana şeytan. Mamuste çıkası tişteke mühim de şeytani insi u cinni evna şeytani insine de. Tabii. Bana şeytani insinin. O duhazın ki ser dünyayezi ev hükümdariya şeytan binin ser dünyayı. Derdivan eve başka derdivan tene. Eğer derdivan bir insaniyeti bebana iro zulmek ya mazın ne dikirin. Ama zulmek mazın ne dikirin. Ya em befikirin. İnsan çava insandı kuje. İnsan çava gedeki dikuje.
İnsan çava لسر dünyayı ev hayvanana dikuje. İnsan çava tiliya kulübi bombe dikhe 10,000 hab insan dikuje. Tişteki eva heye. Yani eveki insanı, eveki dili da, eveki kalbi da hangi insaneti heye. Ev insana viyakane kabul ke. Ne kane kabul? Mesela kabul nakin. İro eğer bir zulme gedeki Yahudi yazı şahs ki Yahudi dahi bemre yazı İsraili bemre dilemet şevte. Em bir zulmü zordari naxwazin kes bira bemre. Jibona mi em dibêjin ki dini İslam zîviya kabul nake. Te dini İslam viya kabul nake. Asla ve kat'a nahile tehari bir zulmü zordariye. Yani evveki dernek etiye karşı te bitara harb naka, şer naka, te nikane karşı bir. Te eğer deste lüvihi İslam vişaki te tine zor evet etke, hesabet etke. Yani dibêjine vakti padişah ki de bicî ki dixwazin ki li wê mescîdê geçêkin xwedî wî Hristiyanê tê dibe naxwazim qebûl nakim. Padişahın ki hêrs dibe xadî dibe te nikanî hêrs bî. İşte ser vî meselê ser vî hêrsbûniyê te em ê vî cezayê bidin te. O derdixe cezayê de pê. Ama Yahudiya da tikanî tiştekî eva bêjî. Yani tu diheb Yahudiya bînî vallahi bisel hukma wan illa gele hukma wan galip verilsel herkesi. İşte ev avad kin. Em ava nakin. Dini İslam'ı dibêje ki hak, hukuk u ser adalete hüküm bikin. Eğer adalet karşı ve da bibe dahi liser adalete bibin. Hükümük. بحكمه وبحكم عدالته به اگر ون حكم عدالته لسر دنيا الدين ويشاخ اول دنيا جي صلح وسلامته به işte وقتا İslam لسر dünyayı egemen buya Medine'ül Fazıla buya yani tabi dünyayı sükunet ve selamet da buya ve ne hakim lazım buya ne polis lazım buya ne asker lazım buya. Ama her tişt bir hükmü adaletidir bas buya. Ana ser dünyayı mezekin. Ciye ki pozu Yahudiye ketiye ne hüküm maya ne adalet maya. İşte ev kavma vi hükmü o vi adaleti tevcehev derxistiye. Dünya esasen be hareketi van yani bir teşbihi hata nebe be artejik der baskiri. Beli. Çiçak zulma van buya mezekin. Tabi Orta Doğu'yu mezekin, tabi dünyayı mezekin. Tiliye vanlı kere ketiye. ون mezekin, levi tişteki permezin çey bu ya. Deste vanlı Afganistan'ı ket mezekin 5 sale nikan Afganistan'ı. Ama destevanlı kejan deri ket. Destevan Her deri de bu hun, her deri de bu şin giri. Destevan Irak'ı ket bu 6 sale nikan Irak'ı rast kin. Beli. Destevan işte Vietnam'ı ket 5 sale kes nikan Vietnam'ı rast. Japonya atom bombası abi. Eri. Yani Japonya atom bombası avretin insan apa insan kuşturun Afganistan'ı Mamoste evna bavariya xun naynin. Davida jixwe ev cihan hemmi nefsa ye xerabe ye serseri mirov da toppe teppe yani evna bavariya xun naynin mamoste yani mirin jiber van da ana tane. şeytan vakta asi bu jukadera. Beli. Çigo jukadera? Çigo. Ya Rabbi azanım yani paşa min cehenneme ama te vakt ki bida men ev insani ki Ez damar evan da biger. Ez iş damar evan tekevim ez iş ev evan tekevim televan şekil sertişteki eva bibini ki ev jitara ibadet nekin derdi vanzi eve işte demek ki zaten cim rayma harabiye en iyisi emet ve dünya çıkwa harakin çıkwa bir dünyayı eve derkin Yani dibêje ji xwe me qeyb kiriye barî li vir de ji her derê talan bikin. Çok insan bimara vere cehenneme ya ka başa jmara. Hasab hukmi wan awaya. Ya evnay ji erdnigariyê eskerê şeytanın em bêjin. Aynen awaya asker. Allahu ekber. Göreve şeytin dekin. Yani şeytanı insi heye, şeytanı cinni heye. Beli. Şeytanı cinni sinsi de bal Meryem ederdixe.
Yi insi şeytani cinni zortura kete usa duyuca müfessirin. Çünkü eva be hem gotuna xo hem be desti xo hem jidi keva cana millitet edua gunaha. Şeytan dini cinni saadet değil de keva kali Meryem yönlendirmişti ki. Ama evana nasıl ekinin? Evana bir kere mesela ye çaba netice ve sual kir ya perskir. Eser bir hadise peygamber bejin. Bakın mesela bir evciviya bezavun. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساحة حتى يقاتل المسلمون اليهود Kıyamet rana ve hatta Müslüman Yahudiya gışka temiznek. Demek ki eninde sonunda ava hadise Peygamber aleyhissalatü vesselam ravahu Müslim'e sahih hadise diyor hatta kıyamet rana ve hatta Müslüman tamam Yahudi. Çünkü Yahudi demek ki nasakine. Hadi veya zana Yahudi nasakinin serri dünyayı ifsat dikin ve diyor yaktuluhumul Müslümana hatta yaktabiul Yahudiyu min vara'il haceri ve şeceri. Yahudi Müslüman sana hatna berevi hev savaşı bikin cihadı bikin Yahudi çabeke Yahudi teke peş kavera Yahudi teke peş dara Peygamber aleyhissalatü vesselam sözü Peygamber'e ver de şek ve şübetine ama kaveri biçi ya Müslim ya Abdullah ya Müslüman ey abdi khudi vari Yahudik ve dere faktulu iş bekoje ve dari beje ya Müslüman ya Abdullah vari Yahudik ve dere bak dari jiyali beke beri jiyali beke İlla Gardaka, dara Gardaki heye o tane navije. Çünkü ev dara Yahudiye. Bəli. Demek ki zafer ya Müslümana yani. Ez bi avayı da geleki ve spastarım, geleki ve spastıkım le ez irtişki ha dixwazim. Birayı min Ayhan. Nigete sağbe, canete sağbe tu her hebi. Ma musteyme bun her hebin, gelek sağbin. Le iro bername me hindik ma hatti 5 dakika me maye ez iro jibo Filistin و ev şerrin İsrail inşallah serfiraziya me ez dixwazim her mamostey me gelekî jî mühim hatine gelekî sağ bin canî ve hertim sağ be lê ez davî da dixwazim her mamoste du deqe jî hûn mera dua bikin em nefsa dua ki gelekî mezin bikin îzna Xwedê inna fetahna leke fethan mübîna em bêjin kerem ki mamoste em îro bernameyê xwe bê dua xelas bikin inşallah kerem ki mamoste. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, medesteğu bekir, emjte duhazın. Ya Rabbi, hükümateye. Ya Rabbi, gayni hükümate hükümtüne. Ya Rabbi, em بعدل وعدالته duhazın ki hüküm bikin. Hatta ana gayni hükmü adalete ما تشكي نكرية جبيا شون لازي جدست مغينة حكم وعدالة تشكي در نخم يا ربي إيرو جغازي مسلمان ما لبي بن ظلم زلدورية يهودية ساكنين يا ربي ت دستي باوي جوان آمين يا ربي ت حكمك مزن بديوان آمين يا ربي محقق دست ما زوري داية دست ما زورداري داية دا يا ربي تدست ما جبي زورداري راكي Ya Rabbi, te Müslümana galip biki. Ya Rabbi, hükümateye te bixwazi te kanî bidî herkesî. Ya Rabbi, Müslümana li ser van Yahudiya galip bîne. Ya Rabbi, ew şehîdê men af bikî. Ya Rabbi, mezî li bin hukma wan da, şefaata wan da, kabulê cenneta xwe bikî. Ya Rabbi, te destê me fire bikî û bi wî firebûniya mezî ام دست خود باوجن وان ام وان ببینن باخو یا ربی والله ایرو اوه که دست ویته برا هر چیزی خود کانه برا بکه یا ربی اوه که نکانه بزی بدلی خون بالزمان خون وان کافرانا بغض دکه یا ربی تقان خدا قبول بکی یا ربی ت معاف بکی اول سلوی مسئله دازی نصر خو بدیمه یا ربی غینی تکس نکانه یاردمی بکه یا ربی تی یاردم خو جمع دور نکی آمین 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 والحمد لله رب العالمین یا ربی اف دست ما بکریه و بی بکراندیه ما اصلا و قطعا تجمره
شون نشینی یا ربی آمین یا inşallah. ربی تجمع قبول Gelek بکی sağ ol. آمین آمین یا رب العالمین İmam Mustafa آمين Kerem. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها إنك قلت وقولك الحق يا رب تقوت يا قول تجي حقه هون دعا بكن از دعای و قبول بکن یا ربی امشی شو آندا دعا دکن دو دعای ما قبول بکی آمین شو آندا حرم شریف دا مسجد نبوی دا مسجد اقصا دا او جی دعا قبول دون تو دعا ما الحاق دعا وان بکی آمین او برای ما فلسطین دا شو آندا مادورن مظلومن بنی ظلمی دا اینم اینلمیش دون یا ربی تو یاردم بکی فانصرنا على القوم الكافرين یا ربی تو سر قوم کافران اسلام نصرتی بدی مسلمانا بیلغی بدی مسلمانا برابرlığı بدی مسلمانا دوی ülkeme Türkiye bütün sair bilad-ı İslami her türlü semavi arzi bela musibeta hifzi muhafaza beki ya Rabbi آمین ya Rabbi gücete kuvvete ser her tişti heye de ça Kabe xo xalas kir ya Rabbi de ça ebabi şan ser Kabe de aynı şekilde Mescid-i Aksa'yı xalas beki evi de cihad dekin tu yardım bedi tu zaferi nasiban beki tu Müslüman ruhi cihadi nasib beki tu vi cihadi da ji nasibi mecib beki em Amin. cihad bekin Kabe Mescid-i Aksa'yı Amin. xalas bekin Amin. amin velhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. El Fatiha. Bu xunun temaşavanên aziz. Gelek sağbın ser Fatiha jî sê hev jî qul huvallah ji kerema xwe bixwinin inşallah Xwedê Teala'yê mezin dua me hemiya qebûl bike. İnşallah kereyê da şîngirî heye aliyê mislimanetiyê me da mirovahiyê da inşallah ev zin û zordestî ji bira xelas be em ev derdê girînê jî bifilitin îzna Xwedê. Ez dîsa gelek spas dikim. Mamoste wîn jî dua bikin her tim xêr xweşî da bin temaşavanên ezîz emanetê Xwedê bin Xwedê me serfiraz bike inşallah xatirê ve. Amin inşallah.